Sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le matoto telefoni, ova te lao rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase fua. O mo mia sau lo I e fisosoani le whaatawina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai a le tapena ino la wili, po le whaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. E fia lava le nganga I le ava ma le whāloalo e fia whailoa tua le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe I le aso tole se fulu o January, lua afe ma le lua lima, whaitatoa atatala ina le sfuru lua I le awa ulianga I le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau ma sos e wha moe, mana o mia le puaa, bovi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina sos e mea tau mawha. Mo nisi whamatalanga, whaso tai le lipule I le telefoni, o lua tasi o wha, lima iwa tasiva, tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tolu se fulo January lua afe ma lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze alikolana buso wami awukolana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze
Radio Samoa. Ia, alo mai as fai poponga le nei o le tātou porkalame o le lui tau mo oe. Ia fai tau ina mo tātou le whātau tas fulma le ono. Alo na fai upo i tonu, e mai li tāna le whātau. Ia tu ina atu ia i ova o au ngā luenga. O na wha mawina ai lea o au mana tuna tunga. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. O le autua le wha malosi po le luitau mo tātou. Sa iri le atua le wha asino manga. Seek God for direction. Sa iri le atua le wha asino manga. Peke le pe la ikiki le porkalame. Le polo keki. Pe kaunga ofie pe kaunga ka. Sa iri le atua. E uma loanga whai le plans o kuskusi. Ka kalo lore le atua. E wha kongkongo mai longa whainga. Peke ka kalo foi, e au mai e ki oe, le au ala e kusi e le porkalame, ma wha kongkongo e whinga le porkalame. Wa porara kako waka ma mai pe anga whai atu pea, i le kele o kai, e moka, e uma, e mangi fingifi, e le au i o i lesi kua le maunga, na kako vai, na kako fuafua e kimu, ai ke wakua mungala, kako mga kue mungala, ai ke wakua kimunga. Mela lea, sa o ele kara whakauko. Commit to the Lord whatever you do. So se mea lava e ke whaia. Poro wainga, poro ngā ruenga, e ka lesia, poro le ka alonga, poro lea, commit to the Lord. E ke karikongu, le whamarianga, ma le while muolo uloko, pe a whai e ku ui le atua mea uma. Ia, anga lei le atua, whea uma tiute, o whea ngai maoe, ono swafo Yesu. Amen.
the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le au auli mafufonga mua. O le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Vingo le tua le rivango le oli mai Christopheri male pese wa whaikoina wait upon the Lord o tau wan tuile polokalame o le lui tau mai pastor Rolande Mikaele le o tangi le rifo ia oli ole aso for rele via i lelo fo le tua o tato fisi le fai lumonu e le o tua no i lona lofa malona le Talavanto le polokalame nei o le oli mafunga mua i ante oe ma lo le sui fu maruia male langi e mama talo si o le dai so longa le leia fu fuanga o le rifo ia so for rele o le long weekend mo i tanto nei au kilani o se ha ia ua pau lava e ne ai ia na au kilani lava le lau mua fau o New Zealand o le a so malo lo mua i le nei tausanga i lona anniversary o le a songa fu o le vas le Auckland anniversary pa o le so lulu le vai so a so vitai o le a fa maluina i le a songa fu a so nei o le mafu anga fo le dawa a mataina poloka a wala i lunga o le motorway I le anga I ese antu ma au kilani o le fa wangi na pea I antu wanga wa onga ale whanau ya o le fu ila wanga I ese antu ma atua ya marisi fo a inga ma whanau tanga whawhau a wa o le umi ya le weekend a lumana I nei Wa malawan tu le ftalanga ya te tia pe ona yele tong mafutanga mai le town ali la si uri me fo I stimulate mawantu ya fa talafan tu I fo le rivainga le a woli I le tampo inga malu ana yo tantu tua a Ta mama tina ma tua lo fa pele no tu mele muli panga tono mo to malawa ma lo le soi fu maruia male langi mama o le fo te lo e ni si ainga o lo fenga yai ya male malanga mali maleoti pa ia tu le alfa ma fa na fa no lo tantu ta pa au ilonga ina ia maua e tantu uma ainga wo me masani ia le loto ma fa na fa na ile nei fo I return o I pe au o mele vala ai e tele yalo e asi le to ina po le lo matua awa lava ne yo va ai tu sa video o e tangi mai ai I o le flemai ia po o lunga o le pusa mali yo se feo lo mata sefe makuai fa kumo ai la pusa I se fa malo yo lo mata ala si ola le mena e le suma ai ma e talane o au I le taimi a o soifua le mete to I tangi ai fa mai o le ale mewa e alu ai au fesa I ai o fea sa e ka whawai ele ai so mingu ke se kasi ke a fio mai ai e se yasi si koe inga masilo o matu o le ale au ngā ore kere wau kupe o le ale au ngā ore kere wau ka avadi o le ale au ngā ore tele wau fale ai le ila vaso taimi e te mafuta ma se e tausi ai ele toe ina po o le lo o matua yo tala le fai le bantu fan mi sia kama ye fa ki nga inga lo ma fa ba tole ba o le langa le ni pupu ele u bien tanto viola le langa le ya ai goodbye my feleni yo ya ona halua le tanga tanga e ba ta shel te mi te mafuta yo ma tu ele lua pe to ta si ala tanga yo a uma tu lava le dan tanga mi ne fo mai le ya wo mo forma kan ai fa pe la o me le agua ko fa ku le se fa mole se ko ku mai ya se sia vango a ofisa e ye le ni timi anto maua lo le poto maua le tamai maua le malosi fa ngalo le meanga e o la mai awa la vangi o ai ki lo I maka pe pelo I lo ngor ku ngama yo awa lava sefe makwai sefe yo ave fa poku le awa se aso timu awa se aso fa ai afe o le te mafuta mo le vango le awa li ua fia masina te le uto ya eva ai le to ina po le lo matua pe te le I to vala au foye la me afe o mulo loto
Se kango lau kirfong. Ma we o kango fie wala au ni vai tau. E o ilunga le masina o mawhai on tātou wala au ye. E o ilunga o le waki a kia o mawhai ngā kou soka ye. A o ngai le a kose a whai tū lai te alu le whalo le toi ina male lo matua. A ngai kere koe aru ye. Ia polo anko polo anti. Ka violai. Talavantu i le tirai a whani. Ia male la tō a malanga pe ono toi pa au mai tono New Zealand. I le rifo i vei aso maa lo le kou la kore ea. Ma le kou la kore kai. Tala tasi. Awira atu tātou tala i vei whanua tapira mai ai. Se Yuli Malauli. Malolon saif mo e fa talo fatu tapo ingala tunu uni ne foi a oli tala mo lau fa fong fong mai mo tala tumua. Tapa David Seymour awani awaya tul sounding ole waitang. Mai ona la we sei na le tumu mo swa ole manu nui ni sidol ongote sa mo. Ta longa sa Daniel Depoya to se paka. Wa uma na solo na le fa fong bai fa lau telino ni tala. O le wha sino manga o le tu ai ngō tangata Māori, o le hapu a le Ngati Rehia. Tā lata walo i ona tāla sanga le te o le pāti o le actor David Seymour. E awani awa i atu le sauning o le whamana tungo le aso le whengainga i Northland. Te luaino na wha awawa na lango le tūla whono tō wha awhia mata au wha sistida le whengainga o le Waitangi Treaty Principles Bill. I se tusi sa awina te a Seymour i le asalua, ta whaari ai te taifono le tupuanga o tangata ale te runanga o Ngati Rehia, William Skipper Munro. O le atu la whono tō wha ofisa mata upu māua lunga te leifa tēna inga o yain, tu vai ai tangata. Ma tiro yere tō tele o le solia le o le whangainga o le Waitangi na vaia. Ta wai fo i le atusi, o le Waitangi o te mwhapitoa le o le tusanga mō tupuanga o tangata o le te tai toke rau. Ma se mita mitanga o le whengainga, ma iara tau o tangata Māori o wha amata uina ona o le Bilia Seymour.
O le atu la fono tau whaofi e peona taura i ele toi wha manino ino ma tau whaasi stilo te ngai ngore waitangi. Ma tama o se tu la fono, sa tō sina i ele lau telo te te ma whai kionga. E whai tō wafe mawhe tangata, sa wawali te te whasanga i lea pili le tau sang tuluai. Ma iwa nea li te tununga o se savali pito sili atu le neon tō tele o savali ere pāre menu ni sila. Ta longo ia i lea tusi a Seymour, ta lato langalango ina o i e lo hapu, i teimi o tona i awa i sauninga o le whamana tuina o le whengainga. Ai o le whautuanga mo ia le tausanga nei au whaastolo pēr talanoanga i lea tū la pono. E mai sei lona langalango ina pēr. E tari tunu ai, o le a le tāla whenga i ese whai unga e awa i ai le sauninga o le tausanga nei. O Seymour e ielo na so tanga ma le hapu o le ngati rehia, i te walatu i lona tina. O le tama pesa sa mo kiwi o i tu aingo musiko le opera, kena, i a pene paki. Mai au fai pesa le silo meo i New Zealand nei. Wai au sia se la sanga pido sili o lanta le ni pesa le langi leo musika ale opera. O le masina nei sa wai pesa le fa fianga le opera i New York i Amerika ale New York Metropolitan Opera. I lona fa tino le sao au tuor fa fianga pesa fa tau. I le elite te au la Valle Duke in Veris, wai lo ai ole Ringoletto. Ta whaari ai e pati, o se tu ai ngō meti sa le ai ma se manatu e tino mai. I le mawhai eo na ulu ai pese ai se whawhiawhianga o i tā wai, o le orimpeka o pese wha opera. Ta longa i e pati i le summertime, o tangata pe pese polensi ai musika mo le opera, e matua e mamao mai ma se tūlanga e mawhai ai, o na a wai whawhiawhianga whapenein. Mai e tā wai, o le teimi lava sa tua i lunga o le whata o whawhiawhianga po le stage, na ye loi o tu aingo talani sa la to wa o ina o ya onga o le mau o le se ava no en no pese le Metropolitan o pati le fo ya te le pese ai fa fianga le opera le rangi pe ona pese ai San Francisco, Paris, Naples, Vienna, Barcelona o le fali mai le ona pese ai fa fianga ale Ringoletto o le te muri o le lima masin te luai sia mani i le Berlin State Opera. Ai ta wai o ia te ia se falongo no le mita fai Monsieur Samoa le Pacifica Mount te roi sila i nei fa fianga longolongoa le musika le opera. E sili ma se lau mo sa fa ta ma ia ni te fauta alo e tolu mo le tele ati sa fa manu oli ni fa la ese se lua. I le fato anga la fumano le por fato no le taulanga e kilani soke. Ona ia fa inga sa tu mai tu tonu le luaso le aspuono ma la smriva le masina nei o January. Ile no fanga le puhi nui reserve in papa toe manukau. O se lau fasi ma le lua ma mo sa ma mate ma le vasu ma le ono sa fa manuolia i os fa inga lua. O le puno le pisinito no fanga o fatu anga fai tulangi a le fono fatonu o le taulanga Moss Truman. I se fa mtalanga tia sai fari ai. O nei faro la vela ngona le ngatete toe ino. O le fatu anga ma mo ma povi fatu mo e le fono fatonu e ava noa lea. Mo tanga te lau tele pe ona iai ia la savali ai lo toa. Tara wawe na whaia ngā i ngā lau whai ngā lua ngai wha ma mai se wa inga mateo tia a ele i kilo e tanga tā siasim tanga tā vali. E ele te tonungo ni te i whau tā aloa e tolu sa la tō whatinoa leo swainga o reisio te i whau sa mau e pule ngō meoa ma tāu fiai a wha mao popoina ia ni mōni pau. E siria ma le lusa lau to mai ti o taua fia iau kilani mo le kone wherenisio ta iau a o ngā le whaalinga le ASP Polyfest. Auro manai fa mana tui no le lima su tau sanga o le whaaringa le tau sang nei. O le konferenisi fa tau sanga e val tau sanga whaia. O le lua aso le konferenisi tu fa tia o mai ta i LPI, ta i o tamai ta i o tama i fa pe ma ta i o a onga. Fa tontonu ma ta i o nganu. O sui e awai le fa tu singa fa le a onga, e taula i au tu e pe o le wairua, o le anganga, maafana, oli, mana, mitanga. E iai foi kulupo whāta singo whātinonga, tanga te wala unia whāpitoa, malu i tau i siva le ASP Polyfest, whāta singa uma o tilo iai, e a tiri wha amaro si e tai te levou, o wha whaile le nai so tanga wa onga. O le tausanga nei, o le a whailonga e o se tausanga piru sini atu leo na tele, ta pētele tuai au whawhiawhia ma tanga mata, o le a wain. Ta whaamatale nai o le tamatai whaatonu, te Yuli Terry Leo Mau, e iai au ngai whafo ese mau kilani e awai e peona te tala iai awa noa matai tai umoa o ngai le tunu. Pai e tā wai, o le whamana tuino le lima sputau sanga e toe tilo ai lona tanga mai. E le a whewis lau fits mo leono. Ina o tani malo ari kolisa Hillary College.
A o nga e mange de college out de college, ma Western Springs, ta a wailu life fa alinga. O le utua fa alinga o le tausanga nei, o le legacy, a treasure, handed down, am te mai la lua, e o le lima, o a brila. O le uta mo le soa ua le stea nei, ma le maa o fita le Samia New Zealand, le Manua Nui, o longo te Samoa. O le soa ua ma isi vai, o soa ua ma isi vai la au filongia po pollutant, ua lau e seina i a pia, ma le va a tosa va, ua toi tali wane, ma le mo le vai ngai lua le fasolongo le ave se o soa ua. O le sui sini o fita New Zealand mo le ngā ruenga tele, Commodore Andrew Brown, ua i tā ua. O lo iai le wha moe ona, o iai le wha moe, o ni isi po le iai losi numero ni malanga o le waa e whai ai anga ia pia, o le lau e se no soa uma toi tariwane. Ma ia tā wai, le wha fia ina le solonga le leo na ngā ruenga, ma le manu anui e ulava, ia pianga le tau. O le vasa nei sa ma whai ona awina toi le waa i le wafu ia pia, mo le lau e se no tane soa u, ma isi vai la au pilongia. O tane te tele o iei soa u, o lo maru pui pui ona wha putu le wafu ia pia, au pa solo ngā sistenga mo le lapo ia o ne swau. Wale ka mo doa, a Brown o fia le vai o whalau tele fo e le malo sa mo e le vai ngore o ngā sami e whai ai whangotanga o no le unga sa iei su suenga o le sami taru nei. O le 2 kilomita le mamao le whaata amirsanga mai le vai ngongo toi le vao o wha ua pēr whasaina a o whaia ngā ruenga mo le saonga le mu pene e tā uai. Mai fiti, ua wholawhala ina le ministar soi fua malo loina i le pipisar wha mai o le HIV i le tunu. Sa wholawhala ai e Dr. Ratu Atonio Rabithi lala balavu i le afe ma le taus mariva ma tau fau. O te ngata ua fia le HIV ma le vai tau o Januari e o ia se tema ua afe ma le rupo pā. Na e tā wai o lea wholawhalanga ua whailo i lo moni le tau ato o pipiso le HIV. Na i lo tau tua e mwhananga whatiaina e tau tua o soi fua marolo i no iei nei. Ma ia tā pāi le lango te ta umbo piti e ka le sia pa anga tuma oti pa anga whaavao malo. I le te tau leo na awai whaatasiatu le whaalau lo ina leo le sila pia. Ma le whae ki tio le amu. Ma ia mautinoa o i lato umo a fia le HIV. Ia maua tau singa ma le lango e mo mieina. E la tamai nei sa tiliva tuai le porkalame o atina e malo o whaatasi i le toluafe o tui vai la au te te le HIV. Le antiretroviral i fiti lea e lango ai le tiliatu le whaamai. I le ripoti sa wha matuina lo ngā tono le luafe ma le rufu wha. Ta whailo ai o le luafe ma le rufu tonu e ono te se ma le 5 miliona o tangata o awhia HIV o lono nofo i Asia ma le Pasifika. Ma ave ai mai tūlanga pitu siliona pipisi ai le wha mai i le rolangi i tua mai leo atunu o Afrika i se sae ma atunu i sauke o Afrika. Wha aria le wha tonu wha i tūlangi o Sosonia Malo o Whaatasi o le UNA i le Pasifika Emond Murphy. O le sitanga fōua i erbi pisor wha mai fiti, wa tūhi nai nei tūlangi ato e le Pasifika i se tūlanga lama tiatele. Talonga, o te ena le champine ro langi le pangmamawha le IBF, Daniel Dubois, ia te toi ai leo se le leo lupe sori ai lau i tause paka. Ma ia tāu iai, wa umonaso, i le teimio le la whaatala talanoanga whaafstangai, i le vaenga o whaasalaunga le DAZN, au sauni atu mo le la puso anga tele la tulus pulu le masina fau i Riyadh, Saudi Arabia. O pakalo o yaru ina le champino lo umea Dubois. O Dubois e lus pulu lua na puso anga lua fai ina lusu tasi manamalo diot. Ta ia fai lo le champino mo mua lo rangi ale WPO, pakalea. O le lima se so o ana manamalo lo ienei, o le afa amu talia. Paka e tosu tau sanga, tosu pulu lima na puso anga professor, tolu fai ina le lua su tonu manamalo diot. Paka foi malana pulenga sa 50 tele ia na manamalo mule ne ia Shile Shanga saina, asu testau sanga, ma Deontay Wilder o Amerika tos malito sanga. O le manamalo ia Shang sa fisilingia, au faalua no tolopu ia paka li tapoleni le teimio le fusanga. E biona sa tiro ia sa tau na fai ina le tulanga sa ia, ia peitai. O se tulanga mata ina tele sa tu ia na fusu ma manamalo ai, ina mua mai ala sepulua tamar sanga. Wilder e ilo tele ai o le pomu, sa ilonga na whaatau ngā e paka. I atu pua, sa manamalo ia Anthony Joshua tio til tamasanga lima. Ai o se whaateinga i toi manao Joshua toi whaia se isi ala fusu anga ma tu pua. Ino siringia tu pua e winga ia paka e sa tari wa umona aso le lei. E tari foi tau i e paka, o le fato a matalan taleni, o lo naso, o le au mai.
o silingi atu pua paka pe ole ale me sa tupu mai ilo na whai ina li tu ioti a Joe Choice, e tali paka sa mai. E tali atu pua, ole a si dialo na lelei le la fusuanga, ole a si li atu lo na lelei a paka, i vai nga umar fusuanga, malosi, ma le sao lima. Ina vai nga ori ili tamarasanga tenisa le Australian Open Australia, ole a fitau ye nei a Novak Djokovic, vai Alexander Zverev, ili ta alonga i loai seisi au sir su anga champini por semifinal ya Djokovic o ia turi le whaalua su malilima e manu malo i tamarasanga tenis te teleport a Grand Slam. E wha se funu malelua na ta alo lea to olua momoa Djokovic o Serbia e wha valu na manu malo ai. Ili vai anga tamantai u wha tulunga ina o le su anga o le ta alonga po le su anga champini lea ale au tata te tele. O Arinda Sabalenka o le a pui alan champini o le awhitau i nei ma Madison King i le sunga champini, a le vaenga tamatai, a le Australian Open. Ia, kalana al nei as, manuia le loatu le whai unga le vaso omito e whelua i le solua o le vaso asau, a le temenei, iai pere file mo, ma le whaavatai, i le tunu, soi fuia. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Sele male fia fia
Super Valley down to me telling Robin Akari letting for Ivang Ola Woli or le Pesce, yeah, or le Tupe Lava le Kako give a Vichy le Tele or le Tank. Lava Pele Lava e Vichy Lava Tanto. Yeah. I'm telling you to the summer, yes, you will allow if you more time to tell I feel if I forgot to yell at Ivang Ola Woli. Most toy without too late to lie Lua Ilia Woli day. Svolvi to me to pretend a year late to la a Tassi fantasy Bella Sumaya Alcuso feel late on the Totomalo Nangalea al Enterprise Motor Group in Maracau, yeah, or for she law la to tour. Elegantly, Kilani al Teluisipi to know or New Zealand and Telephone to Elo, Cuso man on the favor, and man over the time at Taiwan, so for really long weekend and to the Okila. Le lava ia patala fatu lo talanga ko mo ia malo fo ile tawata ia wale tau ina fo ia sita tu atu o lo maua ta fa salawa ia ko ne la nawe patala fatu ia sita tu atu I ona vai no farupe ia to lo ta tu ta fa no le lo fa malanga le tua ia ai se fo ia le ta to tu va na fo ile tanga le weekend ia ma se long weekend ia o ta tono lo manduia me umale ta po inga se ta to tulu ma lo se fo ta vitalanga ia tanto te tau fa malo la vali o kuso malo le o sai e malo fo fa malo shooting lo ma mo tino e te holiday le fa ngol tau sanga ai le o la suma fu le vers fo ia ta le lava e ia le tango di mai holiday na holiday ia pe mai so mo no ai sala ele se mata I tupe o le fia whainga ruenga. Se kupe. Ngala. O na ia manoa ia pe e apoia. E kau keta apoia ma wai nai me whatilia o wai. Man tu ni au so te le lopo si lunga lau se le ni fo le lo lau lan se vai so le si wali ia lau si ti al termine san tais fulli matala ia la wa lo fa ia nai fin ia lau si lunga lusu ta la fitua sol vai ia o le lansia e pe o lansia ma to mo al po sai mi nga vui lại câu de pua malafo ya le lek malo lo sai malo le fa malo singa wenga ya u fai u fo le telo nga wenga le dia Australia le to telo le malo le tru ya o me su fika o ani tan tu ta vale no fa po wina ta wa le na sa no ya se tashi fo tan to pule ina ina wa man to fi lo ile na lo va yeso to le ya tu mai o ko so le makwa ma wala no to ta vale li ya ku lele lava ia pe tu langa fulele i le tilo mau ia pole mai le ia kava uma ia ona telefona mai inga ia le fotato I loa I lo to sai mo fiele nei vai tau ia I pelo mai inga fulele le matai I tapu ni o pa fainga luenga ia o tau ngata so I fuanga le ala na le ala ia ona kita ma tau fulele a mata twale ono ase I se lau ia tau ta avale ele ta avale la lo skulu afe ia ole la lo de los skulu tu la fa pena ina I fai ona a foi a fe tau ile ma paketi ia tu la no le o tupe fo I lo nga fa tia le tai mo to sai I sa ia ke lo tu la na I to no ai ta to to ai I le man ka ia o ele ta tu ta avale lo uma ma foi a fa ngo fi tu la fo le ngatina tau fi ela pemeni ia kai was fo ia tau fi el pensil wa I ta male nei ia e pe o le ala na pe wa a fo ia ai fo se to fa el pule ina ia ma fai lava ona fe tau I male tu la o lo ia fo ia le fai ta le fo I tau a semana le ma lo fa ta ia o mai o mani si o vai ngai ona si le fie sa mo ele ngante mo tantu la vi ni o kilani o telo le fuianga me la to ia mo tone mi se le anga ia tu le lunga o I whangarei mai si pitolu wala mo whangai no tu ia fa ia pe tu la ma sali lava ia I fakta I bato foi au nang ia tu langa pe o te mi le o mana bia se ni pe fo na tarua ile
tūlanga fulele o no ta le mate tapena ina fulu na whanau. Ia o ma le vola amatana o las foweto ya ina i tamaiti. Ia amesi fui ia amatanga i o tausanga po atele o tātou pe e tele le spray fulele taimiole. Festive season i po te milena ina i asmalolo. Ia e pio le o tūlanga na o lo ia matou cash bonuses i mo la tō e whātau o tāwale. Ia so swani fui tūlanga o le whasoa i e tono ainga. Ia o tātou tāwale o lo maua so se toa inga tāwale. Ia lo telefona tātou tau i le termin nei ia a whapea o lo tau sa hili se tāwale. Ia su mai ma tala mai fui au tātou whenua ai nei ka i le tātou interest nei manutau. Ia a whapea fui o lo ia se tāwale o lo fia trade-in. Ia lo pai fui o lo mātou talia trade-in. I so se tūlanga o iai. Ia, o le tūlanga o le la tō furi o lo tau mama kilani. Ia, o lo iai tātou whai au na mili mai le tātou telefoni. Ia, o lo iai furi tātou website o le enterprise class. Ia, o lo maua malawa tātou tāwale i lunga tātou website la. Ia, o whai e furi o na whai mailau finance o le website. Ia, o la tāwale wakinsia. Ia, o lo iai le link nei au tātou whai ona fui whangai oi mai lau finance. Ia a whapea o ia ini tūlanga pulele le malamalama ai. Ia mpap se mo fui se fil. Ia o le mātou telefoni lea o le selau. Ono tasi ono, pātasi vale. O Marcelau, ono tasi ono, pātasi vale. Ia o le lua fitu ono selau. Lua fitu ono selau. Ia po lo susu mai fo i le 5 Grace House Road i nei Manukau. Ia a whape fo e bili mai, ia o lo atu whātasi atu ma le sole li pule i a Terry. Ia o le tamai a tau. Ia ma lo nei fo i tangata mwhai o na wsotai mai. Ia whātala no fo i tūlanga o mana o i le tūlanga o tau sa i lia se tāwale. Ia se manu whaafutai tele lava mo le mātou awa noa o i le Radio Samoa mo le whaalau loa ina fo i o le mātou tautua vai. Ia, whaafutai fo i tātou atunu i le amana ia fo i o le mātou nofo atu nei Manukau. Ia, mo le tuai whaafutai se tātou atunu ona o le whaunga ina o le mātou tautua. Ia, manuia ia toenga o le nei aso. Ia, maise ia le whaasau ni atu mo le long weekend. Ia, tātou tue whelua ai fo i se tai au mua i le lofa maleanga le leo le tua. Whaasoi fuaina. Soi fuma ia manuia o le sunga ia au kuso fiel nei wa vela vo ia ma funga tangul moli o le tautua malau nangana le Enterprise Motor Group i Manukau sa ili nei so sa pe amuso avadoa i le nei long weekend ia i tanto lava ia i nei i au kilani lusful 5 minute o le wate ai nei le tula e tasi. Moi tu, amo. O te mua ona o taia le tawhaitoa e pei o le whetalainga i le awa i utu malama. I pa ia sa o Samoa. Mai manua se ia pa ia whale alupu. A wā o tau wha sausaunga. Le pa ia i ainga matama. O tama fo i ma ainga. Tu mua mapule. I tu au maala tau. Ainga i le tai ma le wā au foniti. Tai nani fo i le pa ia i asua ma le wā i whanua. Fo mai tūrangi. Ma le lau niu na sailua. Whapea fo i to o le whale ula. Ma tama le manua tele. O le ata o to ia le fiso i ona pa ia ma mamalu sau tua whafa o Samoa. Mai le tai sama se ia pa ia le lua loto. E whainga tā o Samoa o le atunu ua ona tofi. Tai nane le pa ia o Samoa ini usila nei. Ma tōu te wha sila atu, ma le wha alo. Le maliu whafua se iai o lo mātou uso po o le tuanange i ati nifu sikoti tofa si maika. I lona ainga i Manurewa i New Zealand. Walangi ai maota e fio ai mange le tanga i leongo. Walangi a le alofi a fio ai mange le alofi sa. Walangi a vau iwa a fio ai matautia. Walangi a vea ma pausea ma whare ulu. E a fio ai tō filau. Walangi a loto mua e a fio ai to amata. Walangi a malai iti e a fio ai leota. Wa usui ale fono i whaale loa e a lalata i ai le awanai.
o le to'o o au o fui fatu. Ua māsa sa nei ai le langi, ua pa le la, ua ngasi toto le masina, ua le langi o le ainga sa le valasi, le ainga na mua I pa ia, ua tō le timu, ua ta fea le tau ofi, ua le langi o le tō filau, po o le to'o ali, o le ainga na iwa iai ainga o le maali e toa. Ua tau, matangi tonga ina, ua le langi o le alo o tanga loa. A o le usuia o le fono, lau feta lainga le au anai, ma le fale lua I asa sulu matai laumi. O na toe sauninga, o le awhaia lea I le maota maliu o lina linga, Fusi and Son Funeral Service. I mangele I le aso to anai, lua se fulu lima, o Januari, lua fe lua lima. I le itula I tolu I le afi. E wala au liao, ma le wha alo a inga, uo pa anga le uso, po o le tuangane I ati ni fusikoti. Tātou te awai ma moli mawina o na sauninga wha le a inga, po o lona toe sauninga I ao te orone. Ao le I moli atu, lona tino maliu I Samoa I lona a inga I iwa. I le aso lua se fuluwalu o Januari, lua fe lua lima. I le itula e iwa, I le tae au, mo ona toe sauninga. O la le fai salamu, wa la talata mai e o, ie ua loto momomo. Wa ia whaola fo ie ua loto nuti momoia. E vai lo uloto, e lo tino, ma lo uloto, a o le atua, o le papa ia o lo uloto ma lo utofi e whaavavau. A o la Yesu ilunga o le maunga, a mu ia e wha anoa, a wa e wha amawhanawhanaina I lato. Sainia le nei wha asila silanga, ma ngele tofa tusinga ingoa si maika. Wa fusuanga saunoanga tofa si maika. Tinifu le vau tofa si maika. Le alali anaua tala I le vaa. Ati na e tala I le vaa. Tala le leile ngā wha anu. Susanga tofa male a inga wha avau.
Sufumali now level bishel kolisi fa fe awi malua e pe ona e fa fonga tiele di vainga la wo le tolunga twai. Ia sa finga ia o ainga wo mai masani se tasi wa amia le tua ia mato se foi ma le rio langa tumu I fi ta ma finga ta fa mi se pelanga ngo le tua I ainga fa va wo mai masani ia mi se foi la to lo tangi mai yala ia awale fia awe mai toi sa ninga o se pele I loto maganga. O le wotolu sful fi 2 minuto ntana wele tulai lua ia ta fo le lua to e wada tu le pol le fa poponga o tala I vai frua mai ya se Juli mai ava salonga fa pe sinisi wada tu le pol galam le arin to leola se entwai I fa alinga ma fa silanga e pe ona tau mai le ofisa o le radio Samoa. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand nei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talo wa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou atunuu, mai le tātou porkalame o le areto leola, I le nei fo iaso mālor soifua manuia, mea le lofa ma le anga le lei o le tua. O le lua Samuel Weiva a le fai upu mua e whapea. Ua fesilita vita, pe iai ea se tasi ua toe o le aingo saulo, ina ia o walofa ia te ia ona o iona tana. A le upu mo o le aso nei mana I te le whapea, e le ngalo le alofa. Fai mai le tasi tangata e mawhai o na ngalo mea umalava. Ngalo ti ngā, ngalo le whaalumaina, ngalo mea. Ai o le mele o le alofa, e le mawhai o na matineia le alofa. E le ngalo le alofa. Ai lulu nei la le alofa I se tasi. Ai maise se tangata mawhatia o lo o desperate mga lala I se fisosoani. Ai fisosoani ia te ia I taimi whaingata. Keiloa, e le mawhai o na whaangalo e le natangata le alofa. I le tala len whai tau ina nei o mana I o le tala. O le fesilia tā vita ina wo o tā vita I le tūlanga whae a ina o lana no wha inga whai o ia matupu. Na mana tua e tā vita le alofa o lana wo o yo nā tana ia teia. Lea lana fesilia mkua umawai saulo, woti saulo, woti o nā tana, whioti la ingo saulo. Ua solo ai mai tā vita malona a inga whai matupu. Ai na fesili tā vita I le fesili lea whai mai. E ai e se tasi o le au a ingo saulo o hola geimingai. O ke manga o lava ianga le lei iai, ona o le mea I o nā tana na whai ia tea. Ma koe o nā tana whai geiminga tau ma whai saulo e whasi o tita vita,
ai o yona tana le tali o saulo o le wo ta vita nga kangola vea i ta vita ma fa sola ta vita mai le no fuanga mai tu tono le lotoa na tau ma fai saulo e fasioti le ye li pese foi le i lau i loa fa be ma va nga ta vita mai yona tana le loto ua nuti momoia ona ole alofa i le val fai nga wole ina ua tupula ta vita ele i fa angalo ina ta vita le alofa na lulu e ona tana le langa fisidi fa mai ai se la ingo saulo o ai oso mai le sanga ta vai mai o fa longa i le kali o ona tana al ka mekiki e pipiri ka mekiki ma ka o ka mekiki e fa mai tala a tangata o me fi po setale ngor tamtiti o le pipiri ia tuli le ta vita o na su e mai ka mekiki e sa o le pipiri skama o matua sama o le e pipiri e ke rola me ta vita na fai ua tango ta vita ua toe foa'i uma fanua sa ia saulo foa'i mo Mefiposeta fai mana au na tausi Mefiposeta ko ye maris mem ka ukin fai ta vita ko tango ta vita ua faatanga ia Mefiposeta e ai i lunga o le lau ai po le lau le tupu i aso uma o lona o langa o langi privilege po ngi ava nole lei na mau e Mefiposeta e le onga Mefiposeta ai onga o le alofa na manatua e ta vita na faia e lona tama leo Mefiposeta ia te ia. So le songa le leila ngai mo oe. E le ingalo ia ta vita le alofa na luluina e Yonatana. Ale upu e talang o fa longa le tolu e fa mtala so o fela e lona e siona nana. Ma ia so ai o la ititi lona nana. La ititi na maliu lona tinaele tai matua. Ia o la ititi au na tausanga. Ona tausi lole ia e le uso lona tina. Al fa matala so o ia lo matua le melea. Ke le ke mi ngalo lo matua nga fa makala so o tala le ai lo ma fau atonu. O lona manatua inga pea o le alofa o lona antile po le uso le o lona tina wa fe maitala matua lo matua. Se ona antina na kausia ia o le alofa ia tia. E sidi aku le alofa o longa antile ia tia. Ngai lo longa alofa ilan whanau le la o taimi umolona olanga e tango fa matala le alofa o lona antile ia tia. I lo ma fau e fa pena fo i oi. A whaingi ke lulu le alofa i tangata fo ia mafatia le se fa moi. Tai pe fo ilano o le nana le o matu ainga na maliulo na tina. A fa peke anga le leita maiti fa pena, you know, e makua pe umalo wola e le mawhai o na ngalo le alofa sa e luluina. O le nei la le upu mo oe. Lulu nei le alofa awa o le fatu le na e tuputele maola pea i loto o tangata. Fe maritala tu speia o le alofa o le afi e le matineia. E pe uma isi afi a o le alofa e fiuka ngake ka pe e manatua pea e tangata i o latu loto. Le maritala tu speia tu sfela Ioane o le tua o le alofa lava ia. E le fai mai o le langona i o le tua fai mai o le tua o le alofa lava ia. O e alolofa e faali fo i latou le tua i o latou o langa. O le upu mo oe lulu le alofa a wai le ngalo le alofa. Le tua whawhetai le alofa na whaatino Yesu mo i mātou e moni lava e le ngalo le alofa. Whapei foi ona e mana o mātou te whaia inisi. Whamanuia lo tunu ona o Yesu. Amen.
Sufungamalio AJ Nazarene tole a four le fo I vainga le so ina uto I se fulu wono midu talo turn tale o le July lua tolu wan tui dai el polkalame o le a reto leona ele se si me siliatu nai lo le alofa ele fo I se isi polo inga e siliatu nai no le alofa tanto e alofa nei tana nei alofa taiao I te le aoli to alofa le fiafi ai o le sili esi e muti vale lona alofa. O le upufa Peritania, for me unconditional lona alofa. Lona wing. E le ai se mea e whaatu salia. Lona alofa. Yanga? E wanga wha pick up kia lofa I wha oh, e le ia maska ko vesi, peitai. Ia e ia mara mea nau wha long futan tolu musu ngalti a polo. E mu mai a kako, e le vea koe whumaka ika. Kiri vea koe meu ka ika wa mama e ka lo whai. A lau tōs fulu lima miru tōn tāle o ling tūla. Lua, tā fulu lua on tō e wadan tūla o tala I vai whanwe pe o na tapira mai ai. E la sunga ia se uli lea sa a wadan tū I ling tūla tasi. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E fia lava le nganga I le ava ma le whāloalo e fia whailoa tuai le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe I le aso tole se fulu o January lua awhema le lua lima. Whaitatoa atatala ina le sfuru lua I le awa ulianga I le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau ma sos e wha moe. Mana o mie le puaa, bovi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina sos e mea tau mawha. Mo nisi whamatalanga, whaso tai le lipule I le telefoni, o lua tasi o wha lima iwa tasiva, tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tau te fulo January lua awhema lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga moni usila. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Lewa toes fulu mara familiutum talo ling tulai lua jalavantia malia rosa pio tu ya poseta da Samoa. Abeliga fa mona malalang muai pori dua le usi tia mai lunga dei I manuka manu dewa. Vape foi sikulei olo o tupai talataina Catalina Talimalia. O tu malema tu mele rivanga o le tu ale Radio Samoa. Tasi lima hiva tolu a mopa ang masani level tanto wala leo le tanto pulklame ma futo mai le aso ma le fu yaso. Origineo tanto fa linga le tonu bailo fisa ole Radio Samoa. Wala vale long puili yolo topa ia malo o toma malo. Tanto amatanto le tusi ole van filifili ma le tusi ole songa. Awuringa lo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma se lo minga o le van filifili. E mawai fa penga o Samoa I se sifo tutuila ma marua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i le matai le whainga o wha le velave. E pia wha I poiponga ma liu o le o siusinga o ainga fesi le whainga o paolo o si I wha alo whalangingo e kale sia ma le tele o le ngangana o wha alo longa. Fitu se fulu tala le tau na o le official Radio Samoa e maua tuai sau kopi I le tolu paha tolu ono Hobble Avenue Manukau.
Ia, e tāne i le whā, ia o i lei a whalawha tapuni tātou ofisa. Morisi wha mtalanga, wala mai le numero le lua o no lua, tasi lima i watolu. Lua o no lua, tasi lima i watolu, pētanga iane le shop radio Samoa.co.nz e whai mai eisau o ka whaawhitai. Whaasilsilanga mo le whioanga o Moataa. O le antoto ia le fiso mo na lau i au pa ia sausaunga tā Samoa. O le nei whaasilsilanga e whaasilo tonu i le mawhutanga alo matamba whanau. O le whioanga Moataa i au ki lani nei. Whaapeani o mātou Paulo maululunga mātou te manuai i so se tafa o le kelope. Tulau na lava. O la whaatonu ina le tātou fontanga i le aso mua o Februari le astonai. O le vaia sa fau i le intulai se fululua i le awauli i le dofanga masani o le PIPC i Papa Toitoi. E vala au whaaloalo antoi foi ia i lātou uma sa ta alo i le nei kalapulaka pia mo taa i sa moama au kilani nei. O lo o no pia iai tutonu o au kilani ina ia tātou awai i le nei whono tanga. Awala wha moe moe le tātou kalapulaka pi Samoa e tāua telero awai mai e whaali so whina ngalo. Tāla soifua i le alofa malanga leo le tua, tai antu lau tau soifua i le aso ma matatua mai ia lau lesi tala wha mole mole. Morisi wha mtalanga, wha so taifonu mera ia o le olua tasi, lua ono tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Po le olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu o le dofuanga o le PIPC Papa Toitoi valu se fulu pa valu lua Wiley Road. Wha taiolo senia ele laulau. Whaalinga maile a inga sa lua fau. Mātou te whaatulu wantu lau whaafunga sa moa. Tulau na lava. E whaasin tonu le nei whaasilsilanga i alo masuli o le ainga sa lua fau i le pitonu o tāwhito i māngiangi. Ai mai sepa olo mga whai manua ilo mātou ainga o loo a fia ma papa au i au ki lani New Zealand. O la whaia le tātou whilo inga i le veins faulians to na ia so mua Februari i le tulai lima i le fiafi i le maunto le teite fono le fionga ia pa i tea whai fua la whaele e whaia le se fulu wha Pesano Place i Otara. Whaamole mana tua mai lau la fonga e whaia i le loto malie ma le loto fua TA4. E anga le leila tua ma avanti e lo tau soi fua ma bantu ola i le aso wa to whaina. Morisi whaamtalanga, whaamso ta ifo le numero leo le o lua tasi o, valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o, valu o ono tasi fitu valu whaamtai o lo sainia e le taitei fono ma le lau o le ainga sa lua fau i pitonu u i po pitonu le pitonu le un tafito i le afioanga o Manyangi. Whaalinga ia mole ainga o Simanu ia po Simanu i New Zealand. Whaasilsilanga mo le lotu whaamarantu a tama whanau le ainga o Simanu i New Zealand. Whatai e maunga o ao mai e whaantampu sama pa ia sausaunga tau lo tātou ainga. Whaale anganu, whaale malo tainane le tala le lei. Tulau na lava. Ai ole avili tonu leifia mahina ma whaailo atu o le tautai. O upu o le tusi o le Israel moni e te tala lo na whaamalama i le fia tepa ma le fia vaailo na nuu malona ainga po o a mai. O le mele i le avatele ma le whaaloalo e tawai o a mātou talo ma vala awa tua i le paia o lo tātou ainga. I nei au tau susu mai ma tala au mai. Tātou te awai whaatasi i le lotu whaamanatu o siu tātou ainga e peo na māsini ai e whaia i le asto nai le aso a antaheo le aso lusfu limo i Januari i le hall a le Salvation Army i le sefunu valu o Right Place i Mount Wellington
a matali tulai valu i le tai au ma wha solo ai le polokalame ua wha taatia e le komiti. Mana tua mai le tai le ainga ia ma le lantou le stala wha mole. Morisi wha matalanga wha so te iane ia numera lea o le lua fitu lua wha tasiono tasi fitu iwa. O lua fitu lua wha tasiono tasi fitu iwa po o lunga o le Facebook e po se sui o le komiti. Tau nei alofa le tua te iantu lo o tau sui fua e malo tātou wola tātou te whilo iai i lea wha moe tau au si o tātou ainga. Wa tai lo se mia e le te fono ma le komiti o le ainga si manu e ni usila nei. O le whaasilanga mo le awhioanga o whale alupo i ni usila nei. Mātou te whaasisilantu i le awa tele ma le mingao i le mafutanga si o mātou awhioanga o whale alupo i au kilani rei. O le paia lavalea a wale fio au waa o le tupu wha nofo wha pele usuali. A fio le alo sina, a fio le maupua na whanua ma le matua. A la tai le manu lo lantou toa wha yama sili la e. Wha pele tāpua inga tasi ya Samoa. Mātou te whaasisila antua i whapea. O le anto i suia le whilo inga ala tātou mafutanga. I le aso lusfulu maleono i Januari. I le tulai wha i le fiafi le no whanga. Ua malai tasi iai tau au fianga ala tātou no. Le tuatusi o le luase fulu Westwood Hall Street i Glen Eden. Whaamui moe o la tātou whisila wha iai le aso ato whaina. I le soifua maruia ma le langi e mamai le lofo lo tātou tua. Se nia le rinfa silsilanga e le teite fono male laulau. E morisi a whaamtalanga whaapsota iane numera o le anta ua. O lua tasi o valu o ono iwa wha. O lua tasi o valu o ono iwa wha. O lua fitu wha valuiva fitu o iwa tolu. O lua fitu wha valuiva fitu o iwa tolu. Pole o lua o wha valuono tolu tasi lima tolu. Olu o whaavaluono tolu tasi lima tolu whaafitai o loo seinia e le laulaua fono a le fioango whale alupo i ni usila nei. O tātou iei pēle mo tele i sala whai tātou se atu i le fioanga o asau. I le awa ma le whaaloalo mātou te talo atua i le paia ma le mamalu o tama whanau uma o loo lo tātou nu o asau. O loo a fifio ma papa au i au te aroa i ni usila nei. O le paia lavalea a wale a fio a inga ma le mamalu ia salawhai ma upu ia te oe le pule whaapea. O le awhaiala tātou mafutanga i le astona i nei a solus fulimo i Januari i le tuantusi i a pole do whanga o le Otara Music Art Center i le afo le tasi le awoli. O le wha moe a wala wala wha mautuina wa tātou mata upu na talanoina mai le tausanga ua mawai. Le ole antala no ina I fo I manisi o mata upu tāua I le alavaso. Momoli en tuielo o tau soifua I a tātou maua le aso I le lofa maranga lelei o lo tātou matai. Morisi whaamtalanga, whaapso ta ifo an tātou numero nei o le olua tasi o valu, koe amaka, olua tasi o valu wha lima iwa valu. Olua tasi o valu wha lima iwa valu. Po le olua tasi o iwa o, whanua lima iwa tasi. Olua tasi o iwa o, whanua lima iwa tasi. Po le olua lua tasi ono iwa, lua tasi valu lua. Olua lua tasi ono iwa, lua tasi valu lua. Whaamtai o lo seinia ele laulawa fono ala fioanga o a sau. Ma le tātou whaasilsilanga muli mai le komiti o le anga nuu a le PIC I au kilani dei. E wala awantu I le paia ma le mamalo o le tātou komiti o anga nuu a le matanga aluenga tasi. O le tātou fono Samoa I au kilani nei. O le awhaia le tātou fontanga I le astona nei. I o tahuhu I le whale ainga o pinati I le afo le sefulu I le taiao. E mo mialo tātou au waa poto sui mamalo uma o le tātou komiti. A wale faa ato atoina o le porokalame o le tātou faa moe. Ia o le awa vave lava le tausanga. Morisi whaamtalanga whaapsota ifo ia le teifono ia fola sa. I le olua tasi o lua fitu
ono valu fitulua. O lua tasi, o lua fitu ono valu fitulua. Po le autostusi ia vai ma le malo. I le o lua tasi, o lua ono fitu o iwa wha. O lua tasi, o lua ono fitu o iwa wha. Wa tai lo senia el komiti o le anga nuu a le PIC i auki lani nei. O nisi dau tātou wha silsilanga leo tonu mai leo fisa o le tātou wala leo le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a mo ina ua whaitau se kone nei. Ia ona tālo leo o leitu la e lua. Tā le lua ona whapele ona e whafonga mai i se o tonga o tātou tala. Ia polo to e o tātou tala le sa whapele ona e whafonga i leitu la e tasi mai a se uli umalau. Le fiteo fofo ia uia. Pea whi o ngai le i umalau lunch hour. Ia i se 2 hour. O se lunch. Ia po se 3 hour. Ia pe se 4 hour. Ia pe se 4 hour. Ia o le mele o ngele i ngai kako. Whangi ka inga. E pe lau kama leo liki. Po DJ No Money. Le whenga luenga pe au nai lea fo. E le se fo mai, e ke wa i se se iai. E ke wa wha pe se fo mai ngai le health care ngai o tau. E le ai. Na pawala na mea whain. O le wha whiloa i mea le pa i ema le mano le antunu. I ema langa avanga mo livang kaunga sei. E alanga whai i le fo mai. Pa i liki. E o lau avanga. Nga pawanga le mea lela amanga kuai o. I ampe a mia oi. A kuai whinga a mia oi. I o le a kiri do mo. Tala fatu tapo ingala tunu uri nei foi a oli tala mo lau fa fonga mai mo tala tumua. Tapa David C. Moy awani awaya tula sauni ngole waitang. Mai ona la we seina le utumua mo swa ole manu nui ni sido o ngoto sa mo. Ta longa sa Daniel Depoya to se paka. Wa umana asolo na lei fa fonga ia fa lau telino nei tala. O le faa sino manga o le tu ai ngotunga to Maori o le hapu ale ngati rehia. Tā lātou walo iona tāla sangari te taere pātia le actor David C. Moore. E awani awa iatu le sauni ngor whamana tungo le aso le whengai ngai Northland. Te luaino na wha awawa na lango le tūla whono tau wha awhia ma tau wha sistido le whengai ngau le Waitangi Treaty Principles Bill. I se tusi sa awina te a C. Moore i le aso lua. Tā whaari aia le tai whono le tupuanga o tangata ale te runanga o Ngāti Rehia, William Skipper Munro. O lea tūla whono tō wha ofisa mata upu māua lunga te leifa tēna inga o iain. Tu vai ai tangata. Ma tiro iere tō tele o le solia leo le whangainga o le Waitangi na vaia. Tā wai fo i lea tusi. O le Waitangi o temi whapitoa leo le tūsanga mō tūpanga o tangata o le e tai tōke rau. Ma se mita mitanga o le whangainga. Ma iara tau o tangata Māori o whaamata uina ona o le Bilia Seymour. O le tūla whono tau whaofi e peona taura i ele toi whaamanino ino ma tau whaasi stilo te ngainga o le Waitangi. Ma tāma o e se tūla whono, tā tōsina i ele lau telo te te ma whai kionga. E whai tō wafe mawhi tangata, tā sāwa wali te te whaasanga i lea pili le tau sang tuluai. Ma iwa nei te tununga o se savali pito sili atu le neon tō tele o savali ere pāre meno ni sila. Tā longo ia i lea tusi a Seymour, tā lato langalango ina o i e lo hapu, I teimi o tona I awa I sauninga o le whamana tuina o le whengainga. Ai o le whautuanga mo ia le tausanga nei au whaasolo pēr tala noanga I le tūla whono. E mai sei lona langalongo ina pēr. E tari tunu ai, o le a le tāla whenga I ese whai unga e awa iai le sauninga o le tausanga nei. O Seymour e ielo na so tanga ma le hapu o le Ngāti Rehia, I te walatu ilona tina. O le tama pesa sa mo kiwi o I tu aingo musiko le opera, kena, ia pene paki. Ma I au fai pesa le silo meo I New Zealand nei. Wa I au sia se la sanga pito sili o lanta le pesa le langi leo musika ale opera. O le masina nei sa luai pesa le fa fianga le opera I New York I Amerika ale New York Metropolitan Opera. I lona fa tino le sao au tour fa fianga pesa fa tau. I le elite te au la Valle Duke in Veris. Wa I lo ai ole Ringoletto. Tā whaari ai e pati, o se tu ai ngō meti sa le ai ma se manatu e tino mai. I le mo whai eo no luai pese ai se whawhiawhianga o I tā wai, o le orimpeka o pese wha opera. Tā longo e pati I le summertime,
O tangata pepese polensia I musika mo le opa e matua e mamao mai ma se tulanga e mawhai ai. O na a wai whawhiwhianga whapenein. Mai e tā wai, o le teimi lava sa tua I lunga o le whata o whawhiwhianga po le stage. Na I e loa o I tua aingo talani sa lato wa o ina a o ia onga. O le mau o le o se awa noa e mwhaina pese ele Metropolitan. O pati ele fo ia te ia le pese ai whawhiwhianga o le opera le rorangi. Pe ona pese ai San Francisco, Paris, Naples, Vienna, Barcelona. O le whaali mai lea ona pese ai whawhiwhianga ale Ringoletto. O le te muli o le 5 masin taluai Siamani I le Berlin State Opera. O ia tāwai, o ia te ia se whalongon o le mita e whaia masua Samoa, le Pacifica Mount Te Roi Sila I nei whawhiwhianga longolongoa, le musika o le opera. E siria ma le se lau māmoe sa whaatama ia ni te whauta alo e tolu mo le teleaki sa whaamanu o lia I ni whaaralawe e se lua. I le whaato anga la fumanu le fora whaatono o le tāulanga e au kilani sauke. O nei as whainga sa te pumai tu tonu o le luaso o le as puruono ma le as mariva o le masina nei o Januari. I le no whanga le puhi nui reserve I Papatoe Toe Manukau. O le se lau whasu ma le lua māmoe sa mamate ma le vasu ma le ono sa whaamanu o lia I os whainga lua. O le puro pisinisi o no whanga o whaato anga whai tūlangi. O le whono whaatonu o le tāulanga Moss Truman. I se whaamtalanga tia sai whari ai. O nei whaaralawe la ngona le nga tete toe ino. O le whaato anga māmoe ma povi e whaata mo e le whono whaatonu e awa noa lea. Mo tanga talau tele pe ona iai I ala savali e stavali ai lo toa. Tara wawe na whaia ngā yoi ngā lau whai ngā lua ngai whaama mai se wa inga mateo tia. A ele I kilo e tanga tā siasim tanga tā vali. E ele te tonungo ni te I whauta alo e tolu sa la tō whaatinoa leo swainga. O reisio te I whau sa mau e re pūlengo me oa. Ma tāu fiai a wha mao popoina ia ni mōne pau. E siria ma le lusa lau to mai tiu o taua fiai au kilani mo le kone wherenisio ta ia a onga le whaalinga le ASP Polyfest. A ro manai le whaamana tui no le rima su tau sanga o le whaalinga le tausang nei. O le kone wherenisio wha tau sanga e val tau sanga whaia. O le lua aso le kone wherenisio tu whaatia o mai ta e au fiai. Ta i o tamai ta i o tamai whape ma ta i o a onga. Whaton tonu ma ta i o nganu. O sui au wai le whaatu singa whaale au onga. E taula i au tue pe o le wairua, o le anganga, maafana, oli, mana, mitomitanga. E iai foi kulupo whaata singo whaatinonga, tangata wala au lia whaapitoa, malu I tau I siva le ASP Polyfest, whaata singa uma o tilo iai, e a tili wha amaro si e tai te lavou, o wha whaile le nai so tanga wa onga. O le tausanga nei, o le a whailonga e o se tausanga piru silia tu leo na tele, ta pe tele tuai au whaafia ma tangata mata, o le a wain. Ta whaamatale na aia le tamatai whaatonu, te Yuli Terry Leo Mau. E iai au ngai whafo ese mau kilani a wai e peona te tala iai a manoa matai tai umoa o ngai le tunu. Pai e ta wai, o le whaamana tuino le limas puto sanga e toe tilo ai lona amtanga mai. E le a Favis lau Fitzmalono. Ina o tani malo ane kolisa Hillary College. A o ngai e mange de college a ore de college, ma Western Springs, ta a wai leu wai whaalinga. O le utua le whaadinga o le tausanga nei, o le legacy, a Trista, handed down, am tamai la salua, e o le solima, o aprila. O le utamo mo le soa ua le stea nei, ma le maa o le fita le samia ni sila le manua nui, o longo to Samoa. O le soa ua maisi vai, o soa ua maisi vai la au filongia po pollutant, ua lau e seina I a pia, ma le vaa to sa vaa ua to I tali wane. Ma le more vai ngai luar fasolongo le avese o swau. O le suisi ni o fita ni sila more ngā ruenga tele Commodore Andrew Brown. O I tā ua. O lo iai le wha moe moe o iai le wha moe moe. O ni isi po le iai losi numero ni malanga o le waa e whaia e anga ia pia. O le lau e sei no swau ma toi tariwane. Ma ia tā wai. Le wha fia ina le solonga le leo ngā ruenga ma le manu anui e ulava ia pianga le tau. O le vasanei sa ma whai o na awina toi le waa I le wafu ia pia mo le lau e sei no tane swau ma isi vai la au pilongia. O tane te tele o Yesu au o lo maru pui pui o na whaputu le wafu ia pia au pa solo ngā sistenga mo le lapo ia o ne swau. Wale ka mo doa, a Brown o fia le vai o whalau tele fo e le malo sa mo e le vai ngore o ngā sami e whai ai whangotanga o no le unga sa Yesu suenga o le sami taru nei. O le 2 kilomita le mamao le whaata amirsanga mai le vai ngongo toi le vao o wha ua pēr whasaina a o whaia ngā ruanga mo le saonga le mu pēne ta wai.
Mai fiti, ua wholofola ina min star soi fua maloloina, ia pipisar wha mai o le HIV, ina tunu. Sa wholofola ai e Dr. Ratu Atonio Rabithi, lala balamu, ia le afe ma le tos mariva ma tau fau. O te ngata ua fia le HIV ma le vai tau o Januari, e o ia se tema ua afe ma le rupo pā. Na e tā wai o lea wholflanga ua whailo ai whailo i lo moni le tau ato o pipiso le HIV. Na i lo tau tua e mwhananga whatiaina e tau tua, o soi fua marolo ina o iei nei. Ma ia tā pae le lango te ta umbo piti e ka le sia pa anga tuma oti pa anga whaavao malo. I le te tau leo na awai whaatasiatu le whaalau lo ina leo le sila pia. Ma le whae ki tio le amu. Ma ia mautinoa o i lato umo a fia le HIV. Ia maua tau singa ma le lango e mo mieina. E le tamai nei sa tiliva tua i le porkalame o atina e malo o whaatasi i le tuluafe o tui vai la au te te le HIV, le antiretroviral, i fiti lea e langalongo i le tili atu le whamai. I le ripoti sa whaamatuina lo ngā tono le luafe ma le rufu whaa. Ta whailo ai o le luafe ma le rufu tonu e ono te se ma le 5 miliona o tangata o awhia HIV o lono nofo i Asia ma le Pasifika. Ma ave ai mai tūlanga pitu siliona pipisi ai le whaamai i le rolangi. I tua mai leo atunu o Afrika, i se sae ma atunu i sauke o Afrika. Whaaria le whaatonu whaai tūlangi o Sosonia Malo o Whaatasi, o le UNA, i le Pasifika, Emond Murphy, o le sitanga fōua i erbi piso le wha mai fiti, o tui nai le tūlangi ato le Pasifika, i se tūlanga lama tile. Talonga, o te ena le champini rolangi le pangmamawha le IBF, Daniel Dubois, ia te toi ai leo se le leo lupe sori ai lau li tause paka. Ma ia tau iai, wa umonaso, i le teimio le la whaatala talanoanga whaafsangai, i le vaenga o whaasalaunga le DAZN, au sauni atu mo le la puso anga tele la tulus, lulu le masina fau, i Riyadh, Saudi Arabia. O paka lo i aru ina le champino lo umea Dubois. O Dubois e lusu fululua na puso anga lua whai ina lusu tasi marmalo tiot. Ta ia whai loa le champini mo mua le lorangi ale WPO, paka lea, o le lima se so ana man malolo i nei, o le awha amu talia. Paka e tosu tau sanga, tosu puru lima ana pusu awha profesa, tolu whai ina le lua su tonu man malo tiot. Paka foi malana pulenga sa 50 e tele i ana man malo mule ne ia Shile Shanga saina, pasu tau sanga, ma Deontay Wilder o Amerika tosu male tau sanga. O le man malo ia Shang sa fisilingia, au whaalua na tolopu ia paka li tāpoleni le teimio le fusanga. E peona sa tiro e sa tau na whaia ina le tūlanga sa iai, a pei tai. O se tūlanga mata ina tele sa tu iele na fusu ma mana malo iai, ina mua mai ala sepulua tāmar sanga. Walta e ilo tele ai o le pomu, sa ilonga na whaatau ngai paka. I atu pua, sa mana malo ia Anthony Joshua le tioti le tāmar sanga lima. Ai o se whaateinga e toi mana o Joshua toi whaia se isi ala fusanga ma tu pua. Ina o siringia tu puai winga ia paka e sa tari wa umona so le lei. E tari foi tau iei paka, o le fato a matalan taleni, o lo naso, o le au mai. Ina o siringia tu pua paka pe o le anime sa tupu mai ilo na whaia ina li tu ioti a Joe Choice, e tari paka sa mai. E tari e tu pua, o le asi dialo na le lei de la fusuanga, o le asi lia tulo na le lei a paka, i vai umar fusuanga, malosi, ma le sao lima. Ina vaenga o ri tāmara sanga tenisa le Australian Open Australia o le awhitau iei nei a Novak Djokovic mai Alexander Zverev i le tāalonga i loa i seise au sia le suanga champini por semi-final ia Djokovic ua ia turi-turia le whaalua suma le lima e manu malo i tāmara sanga tenisa te tele por le Grand Slam. E se furuma le lua na tā alo le to'olua momoa Djokovic o Serbia e whaavalu na manu malo ai. I le vaenga o tamatai ua whaatulunga ina o le suanga o le tāalonga ale por suanga champini le ale autata te tele. O Arinda Sabalenka o le apui lan champini, o le afitau nei ma Madison King le suanga champini, ale vaenga tamatai, ale Australian Open. Ia, kalana al neias, nuia le lotu fai ungo le vaso omito e felo ai le solua o le vaso asau, al temenei, iai pele file mu, ma le feavatai, i le tunu, soi fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Se whangamalina o le au laka pi teito o fitu a le tamauli mai le motele salawhai ma le awhianga o sa le lolonga I le rivaingo la woli. E taulunga atu e le whaopongana o tātou tala e peo le whaafunga atu i lea. Mai se yuli umlau leifi a wala wale longa puia li o lo utopa ia. Ma lo o tau manufo le rivainga o le woli. Matango fila sulu mai ave le lai la so le oka ai ifa mo me pingyanga ngai ke vai ko le yanga I me runga I ka ko porkana ia ina wa tu ia o tau I le awaenga o lo o fia me na o me tawanga nga o mai ia e tu mau ma pipi I mau yo tu mau ma pipi I ma o fea mere ka ke kausingi o anga ia. O where mene tātou te tauanga ia tu ia. Ia, se I ka kou whaakarikati, po o where mea o tu ia. Ia le tātou tulinga sia. I le nei fo I tausanga. Ia po o where la ka koanga ia kui. Pe tātou tanga ia tu iluma, ia po au tafa, ia po o tu titiao o tu ia. I le tamarasanga, o le tamarasanga nei, e se lo o fia o te matamata. I le tamarasanga leo o le tenisi Australia, wa pe o I le amatamea fo I le, ia I tātou nei le Southern Hemisphere, I ta alonga. Ia o le whai unga fo o le vei aso nei lau te afu, mai tau atu. O le whai I le afu I le ngole mea, le Sevens le whai I ngai Perth, tamarasanga te to fitu. Ia ele e uia ele o awai uti ele tātou te to fitu o le manu Samoa. Ia e leanga o le mea o le whanga sol. O le lai amatalia I le so. Alu antu ai lava se iau o atu I le asa asau nei. Ia ua lava ia le sila fia helpa. Ia male malu le tātou turu. Ia ai o le ua mai ai ia semi-finals. Semi-finals ia o le afu. Men singles e peo le whaafunga atu iai. Ia tātou telefon le nei ia wauti. Ja, o le li le mai Italia, o le li e sua faya sina. O ka kai mi pai e pio au ya sola, pa e pio au ya sola. Santa Alma le li Australia le o Demina. Ia le tonu ale o sa wal mo fo la wali imang malo mo fo nuari. Tolu a seti so manu malo le li o sina. Ono tolu ono lua ono tasi. E fōlinga mai o timina na maa losi I le afo I seti mua mua maa losi feo lono la I le seti lona lua e matua maa losi puu puua I le seti lona tonu ia se ka koanga ia kula I le si kura ia o le aso le ala aso nei aso for reile ia ua tātou o lia oi sole Ia le da o le fifiana nei le tau iei. Ia le li lea o Novak Djokovic. Le li lea o lo tūlanga lua le timi nei il wha tūlanga no tamata alo il tālonga le tenisi lanlangi a toa. Te le tau sanga o Champini I le tau sanga lea Australia. Ta alo mo le li sia man tōle no talono a toi fo. Pe umara vola so lulu e pola so lua. Le li sia mani. Kama lo se re. Ko I ke o wha ku se revi. Ia, o le li le, o lo tūlanga lua le timi nei, tu fitu I Djokovic I lalangi a toa tūlua, ia le li I sia mani lea. Whaia le tālonga I oi me le pone le awhalwhaha I le awhiawhinei, o lono winga, o le awhana o le ono, taimi a tātou I nei I New Zealand. O le amakua maanga ia lea semi-final. Ia, o na so o tuai le ma le semi-final lona lua. O le awhtau iei le li I o sina, le li mai Italia le tūlanga mua le teimile. E vitau I le li e tūlanga luas fulu mal tasi I lalang. Mai America o le li o Shelton. Shelton na la semi-final. Me le li o sina. O la o kama le o Medvedev. Le li Lucia le o mifo e ampe o sina. Pe umala vola e whianga i e mani malo. Longa masta o tonga fo. O rakanga. O le makua le fia aka pe aka. E makua fia whaali I amaranka. Ia, ai e so ngai kūta mua fui le whia koe fu. Ia se ka koa ko le tū o tamaitai. O tamaitai. O lea la, tani te se whakari eri te ia kukua irika koa. Ia aso kofi ia sto nai. Ia o sapalenga. O lea la aftawi. Ia ma le tamaitai whia. Mai America o Keys, lona whai.
Ia ngala lewa mawaile ungana a mantua. O le li faia le si afo. Le si quarter final. Ia po isi quarter final se lua. E maua. Ia po aila le a whampelea o na anga ia tulu. O ile i o le wa maua. O le mokale anga ora o whaika o mangalunga mila o maka. O le final na. Ia le la a whaia. I Ausitalia ile ai o Melbourne. Ile i tupale o Jamaitai. Ile ta alonga o tenisi. Ia a o le tamasanga te tofitu. Pei ona o ta ua. O le ute vai atu. O le piko isi dia lenga manulu le vevela i le neiva i taua Australia. O le pitonu o Perth. Ia, o le dauna le ilano o le wantoi o i le afo. I le malevali. O le koe whaakatira o ka malanga mai Perth ana leila. Ia, o la langa malanga mai o le vevela. E koe anu loi le si vevela. E vevela whioloro. Le pitonu o leo in Chicago. Ma ngai o le malevali. I na in Chicago. E teipi umala wala marawa lele i whangari. Ai pe wha tele ina. I ale au le lei o le marawa lele i Chicago. Ia, o le tūlanga le rai pi o nei. E se fule mana i o le tāntu marawa lele i manukau. I nei au kila. Wa matua au le lei ale whainga o tātu wahinga fu i e drop a whaima pick up ai a tangata malanga. Ia tangata fu i e popa se se o le wantoi tuli mai. I nei usila nei. Ia, e manga ia fo ia fika au skula kira i o. E ne a kose di mamingu ke ngofongo folo kwa. Fama tch, ei, fami noi lau ta vali. Ia wai ke kofura kongor ka pakanga i lalo inga. Ia, nganga fia a fai kula, le kula, e alua koe kokongi. Luas fulua tala. Ia, apa utele, luas fulua no tala. Ia, apa utele lava. Olono winga, wai karangwa mai lunga i le lakalaka re kolus fulukala. A lele ia, kose a faso e pakainga. E wawea ngau soilo ka wha maali rio. Ianga ki ia le waka kua koi fuile. I ngisi kangaka. O la ia i o. Ai o le tūlanga nai pe o le ia tā alonga fo i le whae ungo le rivaiasu. Ia wala vai le nofsi le fia e lo tātu o tunu. Tana wha atu ai le tirai a wha rosa ma le ainga. O lo mautu mai nai Australia. Jennifer Chi. Ma aloa le i le wha maalo si maili Jennifer. Oi malis tai ta alo ya malo so fu e mala ko maleo se yuli motunga ya na o ma futa ya se yuli motunga o fa pe o po ile la konga ko kiki o mo ai de fa ma i mi do mo masi ya ku pasi kai pe u mala vor fa ngalwenga se uso ya lino le ile lino le ile Westfield Mall i Manuka. Io, passi yaku, passi mai. Ko fa pe tole. Ka viola e so le ir ko fiewa. Fiewa i ko kiki fa le kongu sis. Ya e wila. O le medango, o la e fe passi. Ma fa pa la pa o ka avalela ko sioka. E u ya le fo ka sirmingu ke karunga kapaka. Ko anga fa ko anga fa di dino. Ya so ya si ia ke li lo po hanga me nga alu e fai o isamo e lo ka po hanga me ka lo sia nga na ku alu sa ole ai ai le anga vo ile lo ku ese me nga alu ia ai ku ur me nga alu ku e fai o ni un tanto pe o teito lo pati falaniko fo me ona o koso merka vale ku nge vo po po ka kasi va via ai linka vale vo ie ka koso ka kai nga mo meu ambulance maka vale o ka koso mai ka vale wala vivea e fewa ile neva le po fa penga ya o la wari so ele lo po ha i ko nga koso nga ka vale ai si la vea vo ile ka vale koso mai fa e koso mai i le fale falinsingia ai a lo ko falinsingia le ma se ka vale nga koso me nga ka mi ro ka lo fa ya le me vo ilalia o le wo fa no o le sa ka isfuru ka la ku per ka sanga ki ngi ave ai le vayaso ele na ka u fa longo fo ele ngi ka sanga ya le nga o le fa le kongu ka mai la u fa pa uangi i le ka i dima ka la le so lo ko ka lo fa lima sfuru se ngi le so e ka lo fa e ka u ku la ya ia po le sunga ya mka fa po le sunga ya su fa mo le mo wa i sanga pe pa sai mingi fo ele se furu sai mingi e ko fai me alo fa ku i wanga pa wanga lang ku pere ave ele e ki nga ka lima kala lancha il vai so ako
O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina malosi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Perila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Avia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Taumofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. O te mua ona o taia le tawhaitoa e pei o le whetalainga i le awa i utu malama. I pa ia sauo o Samoa. Mai manua se ia pa ia whale a lupu. A wā o tō wha sausaunga. Le pa ia i a inga matama. O tama fo i ma a inga. Tū mua mapule. I tū au ma la tau. A inga i le tai ma le wā au foniti. Tai nani fo i le pa ia i a sua ma le wā i whanua. Fo mai tūrangi. Ma le lau niu na sailua. Whapea fo i tō o le whale ula. Ma tama le manua tele. O le ata o to ia le fiso i ona pa ia ma mamalu sau tua fafa o Samoa. Mai le tai sama se ia pa ia le lua loto. E whainga tā o Samoa o le atunu ua uma o na tofi. Tai nane le pa ia o Samoa i ni usila nei. Ma tōu te wha sila atu, ma le wha alo. Le maliu whafua se iai o lo mātou uso po o le tuanange i ati nifu sikoti tofa si maika. I lona a inga i Manurewa i New Zealand. Walangi ai maota e fio ai mangele tanga i leongo. Walangi a le alofi a fio ai mangele le alofi sa. Walangi a vau iwa a fio ai matautia. Walangi a vea mapausea mafale ulu. E a fio ai to filau. Walangi a loto mua e a fio ai to amata. Walangi a malai iti e a fio ai leota. Wa usu ia le fono i whaale loa. E a lalata i ai le awanai. O le to'o o au a fui fatu. Wa masa e sae nei ai le langi. Ua pa u le la. Ua ngasi toto le masina. Wa le langi o le ainga sa le valasi. Le ainga na mua i pa ia. Ua tō le timu, ua ta whea le tau ofi. A wa le langi o tō filau. Po o le to'o ali. O le ainga na iwa iai ainga o le maali e toa. Ua tau matangi tonga ina. A wa le langi o le alo o tanga loa. A o le usuia o le fono. Lau whetalainga le au anai. Ma le whale lua i asa sulu matai laumi. O na toe sauninga. O le awhaia lea i le maoto maliu o lina linga. Fusi and Son Funeral Service. I mangele i le aso to anai. Lua se fulu lima. O Januari. Lua fe lua lima. I le itula i tolu i le afi. E wala au liao. Ma le wha alo a inga. Uo pa anga le uso. Po o le tuangane i ati ni fusikoti. Tātou te awai ma moli mawina o na sauninga whaale ainga. Po lona toe sauninga i ao te orone. Ao le i moli atu.
Lona tino maliu I Samoa I lona ainga I iwa. I le aso lua se fuluwalu o Januari, lua felua lima. I le tula e iwa, I le tae au, mo ona toe sauninga. O la le fai salamu, wa la talata mai e o, ie ua loto momomo. Wa ia whaola fo ie ua loto nuti momoia. E vai lo uloto, e lo tino, ma lo uloto, a ole atua, o le papa ia o lo uloto ma lo utofi e whaavavau. Ao la Yesu ilunga o le maunga, amu ia e wha anoa, a wa e wha amawhanawhanaina I lato. Sainia le nei wha asila silanga, ma ngele tofa tusinga ingoa si maika, ma afusuanga saunoanga tofa si maika. Tinifu le vau tofa si maika, le alali anaua tala I le vaa. Ati na e tala I le vaa, tala le leile ngā wha anu. Susanga tofa, male a inga wha avau.
Sui whakamali o tala le lei mata o e vai tui fo o tātou programe. Ma tui wha mai se tui lenga o le tua I ainga umalava. Pea olo o Yesu tasi e pele I loto manganga ua a mia le tua I le nei fo I a matanga o le tausanga. Ia maua pe I tātou le loto o nusai. Ia malalava papale. Ia ma tui wha manatu o tui pēla utala le na whai antu mua fo I ana leila. Awa lava. Nei e tangi. Fo I lele I le mea o lo ta o toi le tino mali. Pe a whaina maa lo si le toi ina po le lo matua. A la e ke peko lo solo. A o la e ke whai live solo. A o la e ke whai Facebook solo. Awa la vangi mai mauangi o roi maka. Le ngai pe pelo rau mea naiva. Yo. O la whawhena e ta amilo I fo sisi fo masasa e ma e alu ia. E alu runga le whare umire kai o ma e sau e alu la lo. E ma e alu I whea ma whea. A nei le iso wawa no. E po so minute. Me wha alu le mo le toi ina po le lo matu. A inga pangwara mea ngai whi o inga ruarua koe ngai kapu e mai a waka. I wha pe aitanga ta o le makua kālo whai si kama. Kālo whai si kengi. I o e maa lo le kausi e reiro. E re o pu e ka marika kana e whi ar kausi. E re o so ne iluma. I le pito iluma. I la tau. O lea sa whea ngai. Ma le tau singa. Tai au au lia fiafi pō. O le toi ina ma le lo matua. A re kangia o enga e kangi mai ai. Si uke whai a kukoi kikia u kangia koi maha. Pe anga wha apea e yengi u loi makar ko inga mea ngai ke whai. Le awa. Sefe o loi mata. Alwe kangi sesi mea. E sa o ko mumua a le siro makua. Wa alwa ku ngei kangi. I le poku nga ka aki ere kingo mali. Kangi. Wamai. Ki pasa la upele. E ese kanga kana e kukua yo. O nana iei malwharakua ki pasa yo. Kangi lo makua. O sene. O sene. Kangi wamai ki pasa. O ke ofo e lau le wakari mai a kiau. O wi. Yo. Whanongo kula sene. E pe umai se le whakia. La kikire whai aku I o le rako. La wele whai o le pokumani. Whakafa mai lo ma sene. Marapa inga meo sene. Soli. E le ai. E makua mafia fia o vali e le pasi la kikire. Ya. Mankuala. O le sa whai le kakaro. Yo. O le sa whai le loku. Kalo si ai le anganga o. E wa ki pasare nga rua ku yei we fa la ku vai. A la ku oi o sene. E ese sionga. Yo, sionga ko ru. Ya, ala u mai. Pasa. La me ga de viri me anga po. Aya, pasa. Wanga kuala. O le wala la mai lo la masingi. Sa ulo masingi la makka le misa. Nga wha pia kua sing. Hey! Ku se hei. Ku se lai maa wau whaulo mo kua sing. O le maka I le ropa se whala I la kua mo. Ia. E ka wā maka kulo. Ai I wholo I runga malo mo kua wefa. Bui. Ehe. Ia. Whamai. Bui e. Sene. Kalo whai se ouso. Ia. Wai umasi. O lana mea o ere whai. O lana mea o ere whai. Whamai. Singo usau. Usa okay. Usa okay. Usa okay. Ring whamai o renga na vea ne uka aki angi. Usa okay o ki pasa. Ia. E whamai lo maraka la singi. Kano whai. Wai laki. Anga e whai maingi o ki kakarenga e sau ye. Wa e maka I o ave o lainga o le maka mele mako ai. E mai o e ri wefa. Wefa. E sono a maka wefa. Io o pasa la pele.
Member kala sini ia le kiki va. Va no mai. Ko ro lo kan. Ko. Pasa. Va. Pe mai se de mariunga. Pe mai se de mari vai. O ki kakare ka o ko I. E vai. O ngai iris ko I nga ka ko ngat. E de ro la po po la o ki pasa nga ka o ko nga. Ale ki pasa fu. Ya ro kangi se mai. E ki o mau ya. O le mea na lo te fai atua. Se feo lo manta. A wete a. A wo fu I ki anu waku e kangi se. I ngai me re ka ngai kangi. I ngai ke wa kangi mo I mai. La pati ma pata. So ia. Tu ia le na me o le futangi si se. A lua ka ngakanya. E kangi le me kangi. Yo. E wala mai fukangi si se. I kangi ke o fasikele me olu. A lo ke whengar ngi o. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Perila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s, i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Io e o le saka malia o la urupua o io au tapu vai. Io e ia ua le koe whia nga mea o kangisi sempi o le uso ia Rose. Io e ia le sunga ia muanguti alo se Tomriko. Ia le whia mafuta mo le rivaengo le haunu le ilo fwy po fese le ilo fwy po fese la au paolo i luma fale o se ahinga o la hitu e la naloli. Le rivaengo le aso. Ia le whanga solonga luenga ar kampani. Ia i whiwha pia langa e mafukala e mafangala mafukanga maranga supervisor. Ia e manatua le. Ia o le supervisor. O ngai fu isu e ngionga ia ai le pule. Ia wai ese le pule ese le supervisor. E ese whima le superkako. E whiwha pia kukusa pia ngai lua. E ese le supervisor. E ese le meka o le pule. Ia o le pule. Ia o le pule ke le au isi pule. E mua kura ofisa. Ia por ko kampangi. Au isi vai pule. Kamanga e kare vat. A whai a makare fiku. A whare fiku. Ko a rak. Kare vatu. Ko a eku aku. Kare iwa. Ko a koro. Ia e fuho la lungar ko inga kampangi. Ia malutu inga pisinisi. A whai lelo se pisinisi. A se ai. O ie pule ala la kui la kusi kaiti. E ie le tala le te malo a poto. O te mana tua le te mini. Na whaila na tala. O lana whesili mua sa whai. Whamai. A whai o le pule. Te tonu o le pisinisi po te tonu o le kampani. O le ale mea mua te tauna e whaia. I le tai au pe au suatu. Ia wa ngofo ngile au whengalu. Ko a ngofo. Mo le ilo po le ale kandida whai. Ala e mer pule konga. Ia o le kamalo. E le inga se ngasi le kamalo. Nga whia le whisiti. Koe whamela ngala. Ia. A whaia oe o le pule. O le ale mea mua tauna e whaia. Pe a e tau nuu antu i le ofisa i le tai au. Ia. A makang whi e wa i le au whaingalu. A la e sa wha i le pule. Ia. Pea lo markala. Ale whaia au. Ia. Le. Se usiri kuna la sunga le pule. O le ala me mua ke alwa kuno le ofisa foi kaya. Mas pule e fu ai lungor kaya. Yo alwa ku au fia. Alwa ku foi la unga luang. Alwa ku fu kire fia. Ke la ku foi vai mua ka kire fia. Akalo markamalo. Ala kala le vea kor kala mui. Ala kala kamalo o kilelo nga va amalona tomai. I mea tau pulenga. A wafa me tanto. Se o le makai o le pule. Pule le ahinga. O le hamle. Ia alu silina. O le ala me mo. E te whaia. Pe a whai o taipo o se pule os company i le tai au pe a tau nuu le whawhengalo. Usa langa nga umar kalanga whamela markamalo. O kova ai me le whakaipule. Ma le paipale. O le asko vai. Le ima se ipo i kongua. Ia la umele le whaia so uma. Po furuipu ma kebu. No walulea i le tifanga. Wata pemo lima ua amataloa o leata. Ina ua faali tala anga e o le lalola. Ayala pele malano usava valiane ai la tele o a usando fo itua ole no fona yo ulumana no fo ai lo ila ina ua songi ona fo linga se manu o teo tonu ole atamali amatai loa no tangi hata fanoa noa malingi ai o kuloi mata hata fanoa noa malingi ai o kuloi mata
ai le tina o uloi mata mawhesili loa ai ina o kusune yo tau atu ia yo se pepelo ai o tali atu wata whanoa noa malingi ai o uloi mata slowly walked on home. When Mama saw the tears and said, "What is wrong?" So to keep from telling her a lie, I just said, "Sad movies always make me cry." Sungai atu si a tauwhi whao Sofia. Uri vaingola uli whameo anta whano noa. Ia au tau ia santi whanga le whale o saina ia sola. Tula rafi tula me pongisa. E le e ianwa ia ina e se uso ia awi matangi loto tulia. Oi, sia lavalu ia inga. In this update, conversations at the Ratana are focusing on Te Tiriti, which the Prime Minister admits is a huge point of contention. Representatives from National, Labour, the Greens and New Zealand First have spoken at the movement's annual celebrations. Some expressed opposition to the Treaty Principles Bill, reassuring listeners the bill won't progress. Chris Luxon says people interpret and apply the treaty differently. And at times it's felt that the differences have actually outweighed our shared goals and objectives around what we're trying to do together as a country. And it's about how we have those conversations in an ongoing and a respectful kind of way. Labour leader Chris Hipkins says last year's hikoi served as a strong symbol of unity. We should uphold Te Treaty's promise to protect Māori language, identity and culture because they are integral to who we all are as New Zealanders. ACT leader David Seymour has presented a grim future for New Zealand as he pushes for more privatisation. He's given a State of the Nation address to supporters in Auckland. Seymour says New Zealand is in a century-long decline and must act as if it's on the tipping point of losing its first world status. He asks New Zealanders if they believe the country is making a return on its $500 billion in assets. The one thing we know from observing state houses, attempts to build and maintain hospitals, is that the government is probably the worst entity at owning things in the entire country. Discovery of medical items stolen during a Mosgiel air ambulance burglary has uncovered a trove of other stolen goods. Police carried out a search in Dunedin yesterday and discovered belongings thought taken from private and commercial properties earlier in the month. A 31-year-old was arrested last week in relation to 3 burglaries, including one from the air ambulance.
And work continues on a busted water main in West Auckland that cut water to about 1,000 homes last night. The water provider says a handful of households in elevated parts of Henderson Valley and Oratia could still be affected. That's news. In sport, the Black Ferns Sevens are determined to be part of history at the Perth World Series this weekend. For the first time ever, the women's final will take place after the men's. New Zealand's Jasmine Felix-Hotham hopes they'll be there and feels it's about time the women were centre stage. Really cool that Perth's taken that first step, and for the first time it's going to be like that. So we're pumped. We want to be that final game to hold the crowd and play under the lights. Disappointment from Warriors star James Fisher-Harris over the theft of memorabilia from a local rugby club in the far north. Boots from the 2021 NRL Grand Final donated by the Kiwi skipper were among the items stolen from Motukuhu Rugby Club in Kuhukuhu, where the prop grew up. Fisher-Harris hopes the taonga can be returned. And that's sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Whafongala en turu se o tutungana un tātou tala I vei whurua ngana Peritania before I tala I tā longa. Te whenei ulau whata si mele sunga I a Victor o le tā World and Auto Limited. Ia wafo I le whalaulo I no le nā tūtua I nā iona la lai lua o Tara Victor tālo wha lor ngā lui. Ia, se fua moa malangi mara tō whaafonga mua maro la mana sa I maro tōtua tino ula sunga. Ia, kataru whafo I le paia Molongo Samoa, peana mafuta mai tono morta malawa nei tura le uri malo lava no sa ia toto. Ja, ua tātou o le fo ile nei as for ile mātango fie fo isi vela Victor, tālo si o nai whaima whaisi nā vai malulu fo ilele. Ja, au e te whaima e sola e se me paolo mamawa mai nei fiu mātou su e oi. Ja, sao le o se man wa, an maha I o sa vidi I mako vai kui o tawangi. Ja, o mea whau vai isa a. Ia. Ia, ma lalo le ea malulu. Ia, o yala ia se kare le wha ia por di mai. Ia, no e ko wa inga. Ia, no le whaima a. Whaima malulu a. Ha, pia ki ofisi mai ia. Alo mai I kua I lalo le paolo le. Ku wai e koe lako fui la ia. Ia, le wha pera a. Songa vai oi ia kiwa mai sis. Ia. O le mea tāua, o nā e si le fia le pule nā e whaima e sola, Ia e wila, malo le onsai malo le tawanta e le Victor mutatu o lia fule whai ngol ni aso e ini pa ufa bitoa o ani vahanga ewa e ao na si le fia Samoa I le ngantu le long weekend mo I tātou nei au kila. Ia whaftai lawa mun mato no se manu ia amata si le tato a pampe sini. Mantua susene le tu sia pe uturo sa ia matou o le iwa tasi le lua tālari mono la kotiso le tālava duono sene ia amana tuaru airport car tax ia por airpoint for ia scan tuna tato whalo loa ara pe le ai whai whuna mato whanga inga le aka pei uturo ta vale ia matou ngata whore la kesi o ala wapapa ki o tu a inga nifo ia lang weekend LPG iwa kut kalama e whaintu wifio loa so pitu tāla e te tongi a wane I ngalo ia lo swafa e mese foi ta numera wala wasua mano tang ba to tono mato se I va yaso ta itasi ia nga me tato fale ale tato WhatsApp ia bo tato fale fikita ta vale e faina mato fellow full service full service transmission service ata foi lea fale tono ma fa foro sa ava pe nga uma tau sanga de faro full service e fale la ta bari tuai ta bari foi se a pe nga service on time mo le dava me umba ia nga ta foi ma te defina ta vale mo runga nga ia o indisi mo runga to indisi di filo ta vale ia ma to no ta to la wa fanya di fitte minne sai fa no ma to fole polilif o ta to sloko ia ma to pupa solo mo te minne ia fa ro filinga nga ta foi pe por warn e do sala ia fa ita to fole silia ia fa pena tau su sa ia o mo ta vale fo ta vale tuai ia pena ko su sa wa ta vale hybrid o mo ta vale hybrid I le tato fa ta vale tato fo winter ai las ni sen umana le sa ma lai o mateu ia sa lo fa tau tu le la se me ko ai o le solo que aspect ta va pe fa tau na se sta vale ma il mato fa ta vale ia o le sene ia ngata fo le
tau tolu masinga pengstemen apalai sausa mai matofata vale me te telefoni o le o iva lufi tufa to dua do o iva lufi tufa to dua do no mena ta telefoni le tato workshop o le tato farpa i le tasi fitu suru pecho o ta lo mata to feki me ku amata masai sulima e pa e dua suru mal dua suru nga idunga mo tato taballa po amantua dale dua suta la le pe meni amata ga so mo tato siki mek apa pe na iso siki mek tuai mar o te ina tonu kai mato fena tulanga mo we mo tato pa u a sekenen po amata masai sutolu e pa le dua suru nga idunga po dua suru fo mo tato pa u makta sa mo tato taballa po tato yud to tasi to lua to nga to dim apa pe ngai ke kau pia su eso pa ko la po ke si ia fai ma fu to dim i fai ko lava ngai su ma fu le ma to fat pa ia pikira ode a ko nga pe no mo ia ma to le ta to fat pa apa pe nai tau sui pa fat vale e furin le la ngai la ta vale ia ma to ia po ofita to workshop apa pe te do si mga oversia so e puka ia le so le ngai ta avar se ma to fena tulanga ole ta vale ne da so le tora stima le to vani fo pa pe da ta so ta vale mo ai ngate tele ro mo fita ta vale po ta minivan ile ta to ta vale ta dia ta to si pe ole ta pe ma le ves por ma to fena su valu ma single interest free ia me telefoni ole o iva lu fitasi to o iva lu fitasi to no mena telefoni o tato farpa o mateng le faktera wase man numero no Maru ngan wengo toyo le dia so for really me le fai mo le so le long weekend e au kilani nei le sunga ya Victor piore fa funga je le se fulu mi dute o te nei le tula e tolo Tasilimo tu amo. Uanandure arami, savalege mena bebe. Noise.
Whiwhanga mai le tiro o fiti le ni vainga le only te tolo mo le whanga i mga wenga tau wha mai a e polanga i antu lunga o awala te tele i ainga lo wha mo le vai i a pole na fu anu tau ta whaunga i le long weekend vai se si la vea. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i Aukilani, New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o pula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le wa sfulona ma la familu tau tene le tulai tonu tanto o su stanto tavale le tau tomala unanga. Ale ka for you, Lua Vavalo Great South Roadie Madurewa Fatsuma Yale for Tuya Annie, or the three amigos of the day only. Any Talova Manolinga Louis. Talofalava. Yeah, Malolifa Maloshi, the day for Ivang or La Wodi, or Mail to Alaka for you. Yeah, I'll answer Talamore and Malole to the long weekend in the Elgilan. Yeah, or lay person or 5 below Nana Tasso. Sa vale le ka for you mo taso tangata no ya e fala wiloa so ai foi ya lo le taso asmano lo la sa nei e fangal ben mai fo sala fo taso fa sa vale ya le wani va ngai tong to pina jile manu samo va pele o le fia kano sangar ka vale ka ya ya mo musika ni uli po le fi ya fa talo fa le malo le tinu o fala ngolongo mai ya Oi mato neo o au nanga I tangata Samoa chuta tonu yo maua tato ta vale la iti SUV o piki apu o yai foi tato veni Toyota Hiace ya mfai foi ona e apalai ai me masani mana mia la sene na luenga tu mau ai le se la sene mfai ona mato talia ina la tu fola Samoa yo yai foi le mato tu peto tu inato pata so cashback pe su mai fa pe mai na fa longo mai tato fa salau le a Yeni ko isau kasierga ko vangale nei isau noin ola le memo ole tato tu peto fa foi atu a ia o le cashback foi le ese mai le tu pe le lo tu ese mai le fa yo lo tu pe le tong o le tu pe mo fu a Olono inga ola usau no ngai le ko ngier cashback. Ia, ele se so ngier cashback. Ele ola vea foi lunga le tau le tau. Le ai. O mea lo fara a. Ia. Ta imani. Ole ala fa fenga nga va ama ko ile o nanga le auto. Ia, o sabai tai la ya annual fa sala wa sa so va ngana. Oi, alo fa sole. E fa pe wi ole nga eni le makarango e ma lo nga lu. Ya malo la va. Se manu nga lu le tula. E uma lo te mana valo al want to fa fa le yal to sala o nga le karango mai nga alo ke ri no po ile makarango. Ah. Ye family asu na o
ia inga lava ia o ngā wā o le ua whaisinga le vai i. Ia o lo sa whai lava o ina nisi o tumai tai fo Samoa. Nei mwhaina la tō ia te me vili mele Radio Samoa ia lo ia nisi mwhaina whasala wata tō le tio. Ia o le ia i. Sao ni le lei mai lava o le tau i pule, tau sui pule ma le tau free a miko e umalea o laku nge whaira kou sana nge le fiaftau. Ia malai foi ngā wale la kua le weekend. Le au lia foi tai awa. Eni, ia si whaaua wina le, whaaua maia le, whilangalo le, tamai tai ia lofa. O a uma vaenga i kaunga i loa ma sila fia Samoa. Ia, okay. O tato whartawa le nei o le kafo iu, ia o lo ia i tato mea alofa po nisi foi au nanga i Saswani. Mo i tato mwhaina mana o mia le Saswani mea tau tupe. A whapete sau whaisau apalaia o whia mana o mia se tupe. E mwhai lavana tu mai lo manao. Ia le tu ina atu tonu lau apalai. E nei mwhaina nga lua ina e mātou. Pe fiese me mwhaina a fōninga. Pe mwhai fōni tu ina atu lo lima pe whamania ina lo tāwale. O nisi vaenga o whaina maso au nai le telo malo le atinu tata watinu ule nei vai taimi. O i la tau nei o iai le o iai ni laisene, a na o le passport New Zealand ma le passport Samoa. A whapeo e whainga luenga full time a le iso laisene le leilo tonge tala fupe le iso tau credit profile. Ia o inei lava la le kafo i on Sani mo oe. Ia whai fwon mato whaia le pukolo apoi matolo laisene. Pea whape whamania ina mato whatawale. Ia toni fwoi matolo laisene pea whape whamania ina la wapalai. A wala va te no fuai. E te su mai lava pe te vini mai le numera over se laulolo 55 ono walu. Ia Sani atuai eni ia malana vaenga mo oe. A wafira palai ngalo tāwale. A whape fwoi lelei pere le fiololo lo tonge talafo ele so la sene pe yai lo la sene lona la sene se yo le fu la sene Sani lava mato le pangolo wa palai au lava sene fo e fana su mai le tol se la questa for manewa ye Sani so fo ye mato ne mo oi ia wone ngalo tato falta vale tala mai lava le iva le songa fua se pa ia la sotronai ia e tapunia le ono le fiafi a fa pe ye ni si o le malo la tunu e twenga ngava ia e mau lava no al kafo iu po i mato neve e no funa foto ai fasa tali pe fa pe twaina mana va te sumen mato fata vale ia tato ia inga na tele mana no tata vale au te no fai au foi te a salton fata vale te lo vai tava te mana e o iai ia faina fsiri mai ela tuina tula ia tali familia ina lo lotu ia mai animal kafo iu ia manuia tele lava le long weekend to fa so mai manuia la ventua ia ani va maluma no fama le tomaita ia e le 3 amigos na yo ile kafo iu a e hanga i o e lo kusha fa ia la kala fa ia Feo cold free amigo. Ja, vele vai sa oscurimia met voor oscurimia le si tu wala. Over se la undo fit to 5 on vanu land to mirror. Radio Samoa. Taslima ivaton amo. Olewa se antula tatu taimi Samoa le tontua le Radio Samoa por kalamela uli mafunga mo se ile le tulai file fifde. Ile los ful tolu mi telu ene ya le tulai tolu. Olena longo maya. Ile taimi ole por kalamela le fionga ya pestali anto saver. Ile fifde u fai goi no lenga ngai fu fai. Tele tito leono. Ya por quanta te ai leono taimi avero maya ya le fionga le tu tai fai pule. Ya murio Ana Rosa yo ya le fionga ya mulipola ya po mulipola Ana Rosa mulio ya le sa onga na so mulipola Ana Rosa mulio ya la fa pelona to fa funga ya ile la fa tanga na le fionga ya pesta ile te o leono ile fifine ile polo kalambe o le nganga ifo o faiva ya avanti avanti ya malia tu ya before ia le manupio io le fionga le lo ali ya ma le vaenga o lo la to mafuti lo po ile la ke mafuka ya po fe foi le mafuka mai ai ya po ana ko me na fai a po ai la ai io ma sa lo ya nga ia io la e ma wa nga le sa so fai no te pari la tu asibio po lo feo te no hello na
Oh, tuku ana ia pia I tatanu o le whanai mai. Stay my darling till far. Tini leo tiele hanoi. Le ngalo na wami o papilo. Te manatu ala umasa. Tele ile pamata ni tani e topa oi. Te ola pele tatasi. Say my darling, don't cry. Tini leo tiele hanoi. Le ngalo na wami o papilo. Te manatu ala umasani. Tele ile pamata ni tani e topa oi. Te ola pele tatasi. Say my darling, don't cry. Tini leo tiele nanoi. Le ngalo na wami o papilo. Te manatu ala umasani.
come me commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. So good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling, but it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the feels all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer. Pick up your voice for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. No, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one healing at the area. Where no lion, watch it.
Tafia te patasi, you're falling amatalasi. Se Mario Jamaica o tinei le rivango la woli o e mitio falling. Mitia ti pasa. Ai misia ki kaka. Ia nga ave o levo tua e mafutama. Ia ma lo le so i fu manuia. Male langi e mama. Talo si o le nai so longa le leia o fuanga. O le rifo ia so for really lanto. Ke lona meno a kupuia. Waka ngano ia au a so le vai aso. E mafua mai i le ai o stupe. E ua pau lava. Ua pau lava. O le whainga o le rei o langa. I aso i le lei. I fui maa so i le anga. O tangata le lei. I ma tangata liana. Ai tau tua nā mā tātou. A whi o ngai kia lu le whale mai po le whale maliu. A wai te tangi si se. O le mena e tupo i meo ve singa. O le fui kau wha ko a ku i a kanga ko lo mafkia. Rua ku fui maoi e kangi si se a koi moenga. Ianga kupu e la i leo le mafia fia o le meka o le spragging. Te tō fitu le nau whea tuai. O le amatani le fia. Tā tonu wa o le whālu tawa i e tuai. Kule lola porque mire aga ko ngipsina. Ka soko ki kiro kasi kua. Kiro kasi kua. Ia awa pe le o le temi le a tātou nei niusila. Ki o fo i pa le o le kemire. Masano o le kemire wa le whai o i Perth. Lek tala Malay a New Zealand ma Kenya, so antoi ma Fiji ma Uruguay, Spain, ala tui ma Britania, Ferrani ma Ayalani, ala wantua ya Argentina, Australia, Afrika i Saute, Amerika, ya onga koe a maka foila ia lea, ya New Zealand ma Uruguay, le tu pāna wao li ilo te tala no antoi Fiji ma Kenya, Spain ma Ayalani, ya fa pia foi ia, Ferrani ma Britania. E lua ta alonga ia whaine le fifi. Mantola no whantola afoleono le amatai le ta alonga. Ala ukamale o Novak Djokovic. Semi-final mua. Semi-final o na lua. Amatola afoleiva le poanani. E fualale. Pe o le alto inga vave e vaveina uma ia mo meo tamsanga nei. Ia po o afo. Mo seti. Wa ele temi e vaveuna uma. Seti le alua e tau le ono. Ono rounds. Ia fa pe fo lai tuai toi fina. Teleni tiebreakers. Su ai e tai fitu. Olona wi. Ia e mo mo ka ku ka hea. Mane ia le fifia nani. Wa i lisa koko Samoa. Ia pe su se ai ngo ngai faisela koko Samoa. Ia nga ko ola ia e makua ka ko happy e ngangi. Ia ma e fiwa te mata. Ma e mai mo. I ta alonga. Ole fai unga ole nei foi. Vai aso. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know anyone who enjoys living in a rundown house with a leaky roof? Probably not. That's why we regularly clean and fix what's broken. Because our house is where we live. You know, your body is your house. In fact, from the day you're born until the day you die, you're housebound. You live in your body 24 hours a day, every day of your life. So how well do you maintain your life's house? How well you take care of your body will greatly affect how well you can live your life. All your dreams and plans for your family, as well as your job and career, are going to depend greatly on whether you're even healthy enough to enjoy them. Someone said, your body is the baggage you must carry through life. The more excess baggage, the shorter the trip. And it's less fun, too. In a way, we need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He invests in all kinds of machines, seed, fertilizer, irrigation, and hired workers. He understands and obeys the laws of nature, planting at the right time, rotating crops and resting a field, and finally harvesting the crop. Because he knows if he doesn't invest in his land, he'll lose it, and all his money. You know, these same laws of planting and harvesting must be followed if we want to take care of our body. The first law is cultivating, since at first the ground is hard and not ready for planting. No farmer would waste good seed on bad soil. It must first be prepared by plowing, so it can be ready to produce a crop. Yet many of us let our bodies settle down into a condition of being stiff and unresponsive,
So then we get old before our time. So just like a farmer plows his land, we need to exercise our body to keep it responsive and ready to produce for us. Use it or lose it. A wise man said, if you want to live, you must walk. If you want to live long, you must run. So are you exercising and taking care of your body that your Creator amazingly designed and made for you? If you've wrongly neglected or even abused your body, why not ask Jesus to forgive you today? Then ask Him to help you start changing by disciplining yourself to take care of your body so it can take care of you for life. Just think a minute. Hallelujah worship team Patima Pese o ka se matango fio le tapina ina o le da fo i vi inga o le tua taulunga tuile polkala mena ole think a minute toi mafo fau i se minute se tasi ai te le itu i lunga ma e aluan tu le yas frele toi filo i le solua o le vai sofo cosa ka o me inga o le watanto fa anta waina i le fa samoina o le meka o le long weekend. Ia fa tō wha le lei, ta pena le leila o anto,
Ia po a mau fuafuanga nei tau whai le whai unga o le nei vai asu. Ioi, alu wale le, ma ingia o fusui, ioi, wa iso solo e kia ruma oe, le ngai whai si umi o le whai unga o le nei vai asu te ua ngase, ia whai le tonu le tau, ia le mes tau, o nei te alu maso wha amalu, ia malau ato pau, ia polo ato wha fafa fo. Ingi ke ia wa ngase, ia o lele ia ulia le whai unga o le nei vai asu. Wana whai o na awina atu o le polo kalame, a le awa uli mafufunga mua. Ona o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu, e resitala aila walo. Samoa e whau teitele mo le tātou mawtanga le ngante le soa, le dei fo i whaiaso antoa, o le ase tala ua le tauta mali i le tātou mawtanga. Ea mātou te matua antu ia te oilau titi whaitama, alo whalentua, ma ta i antulo o tau soifua ma so mātou wola i le nafo i whaiaso fau. Ea tātou toi whaitapa i lunga o pēr, mga lunga le ea. O la waso manolo mua le ngi kausanga, le la whaia la sunga fua le whaiaso fau. Talo sia fo i le ama wai singa mano longa, ia mai le lua whelua whaia o mai le lua whelua rima. Ia madatu, tātou nei au ki lani soa so malo lo e lua. O le Auckland Anniversary le sunga fua le whaiaso fau, ia le sia tu whaiaso, o le awha madatu i nai fo ia le waitangi dei, ia le fua whaasa mai ia le si sui pāle mia o New Zealand wai luaka ko sui pāle mia. Le li o David C. Moore Act. Ya la no va ia tu foi le tala la fa mai lunga o i waitang wa sa nga e ku mai lunga i waitang e ke o mai lo i waitang e tang ia tu wailo e si fu i winga o le lua felua di mala tu ya le fionga ya le an tau a pesita sa ver o le asa ni mai e mal polo kalambe o la nga i fo faiva a mai antala mai Australia mai si lo matua o Miriam la topo mare. Ya ona whapelea ona so on tuai male polo kalame wa whaingoina o oe male tūla whono se tātou anga i wa ai ya man tātou mai tau po o si tai le sunga lele i Santini le tō whaia tūmarawau siki a shu le tūla whono le pese mai ai lea so whareile ma lea fo ia so whareile ya po la fo i tauma whaina ia soli le tūla whono ya e leila e pui e tātou tūla whono ya ma whamanatu pe iai Sua Peterica, ya, maruia le fai unga le dei vaiaso. Ko una leota, maruia foi, e le fai unga le dei vaiaso. Manatua, yo, a tanto fitau I lunga le awala, talo mai, yo. A ye se me tele fia ai li mai. A ye foi se me te mana oi. Fa to fa mai. Alova antu tamama tina ma tutua, maruia le fai unga le vaiaso vili le ulai kinga. O kou mangkua mai o le ola kou kinga, o kou mangkua mai kou kama. Show me the money. Alo vatu. Tolo imatautu, male penisula mai molino. Le taitu pito ia pia, si o utaula manaya. E fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali le masina se I esu solo ia samo alo uatulu se I fai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele.
Fitafe mali o barsingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Iasamo alo uatulu Se ifai mafianga Matama Olo sisiba ai mapepese